say, who is your penina? Who is your penina? Why no penina? Na ye twa ya kan sama nora na ye kan no Samuel ngoma edi kan ye kan chichemu baako etinum edikosi nenson no eho na ye kan 1 Samuel chapter 1 verse number 5, 6 and 7 eno na ye kan na say na watro ewo ho o say na Hana de omanu banu chefa efiri se odo Hana nanso Awurade ato ne yafunu mu na ahia na ne kora no eyi no se obehuru ne bo efiri se Awurade ato ne yafunu mu na saa na oye afe bia da se oforo ko Awurade fi a oyi na hisa na osu na onidi Awurade asem ni enura na yedi nkomo efa eye Samuel na wo ehuneye ya ye ne maame Hana ebabe wo no na anope ye toa nkomo no so Hana na owokora ya ne kunu ewo yere no mienu o yere baako kan ne ho na ne yere baako no kan ne ho na ye frɛ no Penina na saa Penina no o kan Bible no a ne ho ahomte papa ewo ho enom a ebetume aboaw ama bibia no etume akoyie na abusuafo Bible ma yete ase ese Penina yi no oye obi a ono de awade na one Hana te ase no na ono no wadi kan awo ana owo emma enti safi bia su na wo mkosa wo mkobo afode a enema ni kunu de ma ono no na ode ma one ne ma Hana de esanse na oni banti no ni kunu hyeda to ne bo ase emma ne nema no moho esanse na odo no ankasa na saade be ye Penina no ahi enti osore a na wafa no ba no me ba asumasi de ompesu na ayese de ogege ne ba agro no nanso na odi huru ne kora no esanse na oniba ene Penina ni ho ene Hana ni ho ene ye me ene wo ene ye wo enipa bi no wo ye bresu a wo musu no wo moban ne nyina te se Penina efie na wakotena mu no ebi a wo de nya awade ana wo ho asem na efie na wakotena mu no ye wo nipa bi a obekọ akoto no fie ho ana ono beba abeto ewo fie ho na sade ni su ene ne ban sade obesie di wani sade obesie yi wahi sade obesie huru wo bo ewo niema bi ho no se we nya abotra ebe wiase no ede obekọ amane mu enkrofo bi te se Penina ewo wabrabo mu ebia na enya wo eya adwuma sem ubeye ho se ubebre wo ho aya adwuma asem kura wo enkomo kura na obi bedi adwuma me pesa me ye bebu abam ye be kan sem bebre afa wo ho ye be ye niema bi a ye be kan ama akodi se ababa wa pa hwe adwuma bi a oye abrante pa hwe adwuma bi a oye se wan hwe ye kura mpo a woni ukunu ete no ye bi bebo waso ama awade na firi wo nsa oye Penina ewo wabrabom oye Penina waba wakwan mu obe huru ade no kura wono ka ade huru no ono kura onibi ono kura ne tebia nuru ho wakana be ma ide mfataw se oba kama se ona woware no enso ono a wo ka se be ma bi mfataw no ono kura onikunu oye Penina ewo wabrabom anopai se wama wani anna ho se wanfo wani antofom anhwe saafo na de ya ebe wiase no ode nede kwan ebe ma wade pa bi ahwere wo mo ye Penina ewo wabrabom se Hana nya kokoduro anka se da bi metebia no mentena mu saa enti metu ho anamon a anka Penina gye awade no firi ne nsam nanso o man na ni breye bo ne ho so na o kenya ne ho no anuanom Awurade hye ne ho animonyam na Penina na wasore na odi nani na oyi nahi na ohuru no se oni ba na oye boni no Awurade hye ne ho animonyam no Penina ayera afiri na brabom anopai Penina bi owo wa brabom no
enyira anopai penny na bi owo abrabom no si ne kwan anopai penny na bi owo asetena mu no emma no kwan emma ne mfa na hunahuna emma ne mfa na hiye si wade pa bi ho kwan enkrofo bi ye penny na ewo wabrabom hwe wo ho ye ewo wo mo ho hwe wanam ntutuo ye hwe nipa no ne di nkomo ukunu betimi aye wo penny na oyiri betimi aye wo penny na ubetimi asori se meye adwuma bi ukunu beka akere se me na mawaro tena fie ubetimi asori se wutu anamon bi oyiri beka akere se da bi menye enti oyiri betimi aye wo penny na ukunu betimi aye wo penny na saafo no bi ba wa brabo mu a wa ma wani anaho a obebre saafo no ba wa kwan mu a wa hu ni ntem a obebre nkrofo bebre ye penny na ene ye ne wo mo nam wo mo su ene wo mo bai no emma brabo nkonkan enhye nkura ne ebu abamu enti anopai hwe ho ye ewo nkrofo a aye penny na ewo wabrabo ene wasetena emu sei ena anopai mema wache na makai wo se Adea Akye Abia dwumadi so ne ene nso ye da foforo nyame aye yasen ahia yi de eye nkomo ena ewodwa so a ye de ba papo bonio bomoden ase obema wani aba onipa oye wo penny na se penny na ba wabrabo mu a wa ma wani anye den a obebre ewo asetena mu hwe na wa ma penny na ansi wunhira ene wonkoso ho kwan anopai makan no mawie no midin ede Owoahene Acheampong yenka ibosem na ye krado yemfa nkaibo no na yemra ye ba kaibo na chi yebefa nunsia kasebo ede aba abesoso. Good morning. So yeda foforo chebanku benyame odi amaye na wie ebribia so se de egu ya pono so se nkaibo de amode abedan ye no yeto yenumotu de ni nyina echi edema yetiefo papa bia wo motie Sompa 90.7 me fe mo bere no waso sa no na me ka kire se de eba 87 frama afa ho a ebefa ade hye bi ho na mamemfa oba pani Asante Grace ani ni se amanwotwe na ye nkaibo mfiri wase mfinhia wo ha ne enum na enudi ya wodane toye na Methodist asafo no so ba busua no wosom enti very reverend Peter Arnold Ntwibo Osiakon wane asafo no mpanimfo ene asafo matitru ene bomini Methodist asafo mo nana opoku dankototo so mienu asache hene akora won kwanso anopai opanimfo sudanku oyabusua pani asache no wo panin kwakura pawa asache panin kwakutano kentampo na kira kwan wo ba pani adwo Owoahene Ochirehin oba pani akuenum jema oba pani Lucy Entwiwa akira kwan ewo kentampo opanin kwamfei kentampo hwa na owo wone abusuan pani na nasa ebafo a wone kane bomirehene na bafo kokko wone bomirehene sesei na nado bia nya akon ebomirehene ma opanin kofipoku ayini ni se obi bonte en akira kwan wo opanin kofia koto opanin sonkrunsuo obomini oba pani afie yiwa bomini na otie akua fuku Nkoranza afie fufie bonte na owo ama fa bia jenjen Nkoranza na otie sana akua baduo bomini yanya akon obo ama ofa komosi bomini na otie kwakuba fo bomini akua dem kentampo na kira kwan wo maame George na Adea o White House techiman Sofia Osenya afie baduo Osenya oba pani abana kwabana na kira kwan otechman Jojo Poku Osenya akosia donko senya hwa na otie ehwa na akua nsianso wo wone atakosia wo nyina ase ya fua oduman kese afofie obonte atama akira kwan Osenya adwadu bia Osenya maame Joyce Ampoma wone afia mponsa ya abo wo nyina ne wonuanom bompo kentampo amamansa otesenya oba pani ya manu osesema maame Susana Nkoranza na wotie wone yero kwajokusi kumase kwajobura ewo bomini adusai oba pani afia fosa kwabena jei kwabena bafo
Awajira Costa Kwaju Oben Wonyina Wokokuma kwa obafo e wogema nkwanta akua nyameche gema nkwanta ho anowo opani Isaac ne se scholar o Cape Coast kwa kupoku jeje ne yadinim no ofaju Wokokuma oba pene efiefo wa osenya nana kwa kuma ase yewura kwabi se Wokobis Market Complex akura kafra na hyede Nkoranza mo test abena usua wono nso nyina wo kentampo brother mo opani amisa adwoa bi wone abusua aka akire wono mo kam nananom ho apaaso ebi mo nso yemba fa Yesu ne nuanom kentampo kwa namba 4 Spain efia Mercy obo aben kwasi usu Holy Family Hospital ene odi na dwuma tachiman kwa me eboa e wo Belgium saa na ama bogese ne nuanom osenya emumma omma boadi ne nuanom Italy Emmanuel aye o kentampo anachwa ene ne se day by day o kentampo adwabafo a ne nuanom senya dan na ne nuanom obonte na se wo Italy Cynthia osunyane beta wo Nkoranza yaje Seko City no wo so fire ene ne nuanom bafo a wo Nkoranza maybe wo Italy Portia wo kentampo adwafrempom a wo Nkran ya wefa Nkoranza na wote charity obomini Eva GS na oye adwuma wone ne nuanom a wo tachiman kwa maje perpetua kentampo na wono nyina wo Doris Frempoma GS na oye adwuma akurudwa wose kofi wo US Ophelia wo kentampo Richard Amwa kentampo wa na wo Jacqueline Yuwa wone nuanom kentampo kwa amina odum wo Nkran Emmanuel Furi wo kentampo ebokwashi anakwe kentampo na wo Alaji ne nuanom kentampo ha kusia donko osunyane kofi buache osunyane Solomon Frempom wo kentampo kwakwaje obomini ayene ne setaniba wone abusua wono maka akire kwasifa efrene ko wone nuanom ya poku ne nuanom kwasiamo kwasi amoaten nanama wonyina ne wonuanom ema ne mema wono maka akire kwasibafo Zakaria wone nuanom oduruma nkese kwajo aje wo bonte sana ya ampoma ewo tachiman akusua ampofoa bonte enote afiaja ewo kokompe abna raiwa wone ya sapon a wono mo Nkoranza adwoajewa wone afia moatema charity binwa adwoafosa kwajo akuba ne opani kofi ajei kofi munufie ya bedi akon sapon Paul wone professor nsiajaba wonyina ne wonuanom busua na wono mo ya wadu okumase Abulai kwampo sana akusua henkan ya nsia ama Noah akusua Mary ya afra number 1 number 2 dana badu wonyina ne wonuanom Manu James ya ba bomine na wonom nso abusua panin kwa me fa obusua akusua bafo Doris Fabia kwa benamenka kwa jopoku age kuya comfort wonyina ne wonuanom kwa obafo Philip o Jeman kwanta afia damwa akuya nima akuya sewa akuya badu ne akuya no maka wonyina ne wo munuanom amanya akone akusua Fabia ya poma bene wa vaida wonom so kumase Sandra teacher Ben kwasi solo kwa benafuri ya Owoahene kwa benefa kwa kwansu kwa jobin ya Kennedy teacher Alice abenafosti sister Julie wonom nyina so eka ho emanananom bia oti amafra ewo boama ajefa kurum asanto ateza ne nuanom bafo Richard kofiapia ne abusua aka akire se wabere wati adanato batampadi mfinhia wo hanenum edi anadodo na dinim no ene amanwotwe na eba asafo no mu ene ne card so a Asante Grace ene wo so batampa nyame de China memene da ebei ena wo mode ne tompam no numanopa ekoise nondu beba amba mamu no so akokora eno no ayonkofo agyamfo ne abusua nyina ekohwe ne akidi etwato akra ewia wo makokora na ba no wo san ba betena se ewo bomni ho ayeye de akatenachi eda kwasiada wono beko Nkoranza tifin kuro bomni we metalisi ne de wono mbeko akwakoda twede ampon ase woto nsa fradofo ne agyamfo owi obesan atena se ewo abusua ne fie ye wo bomni na de ade ato nani no abusua enye ono a na eyi saa na de na kirate enso ohunu ba bia ate na wa kire se yempamma wo enne ma yie eye akwajankwaja no ye no ankobeba nso na nam so ma obi de ba ye sanse yo ba pani Asante Grace ana ama nwotwe a nkobebo na boso no abeta wachi enka boy ofori kwabna nensa ene hyase a ye de edamwo aja kwabisi ne abusua ne nyina nso monhyeden na
eya nenso ye na mokuru no ese dia ya pa ne sesesi ya oba pani amanwotwe adanatwe enyaba ne sape enyankan ba fie no na eno na adekye burunya boso me no de toso edu no baako Sompa 90.7 semen kan che ose wo che kunafo ade na sai kunafo ade che no kunani no nya bia sai te bia nyanka no nso wo mbenya bibia di na mekobi wo ho onua yankono kwa tira wo so da ipa no edu ba bia wo ni papa nso a wo yi kire wo mo na ɛho ani onyamhye etimi ba eno saa no na Sompa se bo modern se kakra bi a wonso benya de aso asene se ye ntoma se ye sika ebi ye aduane ne nyina wono besom na wode aka ho ama asipo enti hye no nso saa ma were mfiu se nsakro enso nyame eni kata enti ana wa hye no nso saa se Sompa sunwa na awo a 98.9 okoho a wetime de akyede no ana yeyede no akodom wo mo enye no nko Sompa 93.1 yewu kuma CDC house ehon so de kwa wono besu mu abia na de pa Sompa fie hanso a yebegye se de beye na yebetimi ama kunafo ene enyanka emunyisia no wonom edidie Sompa akyede fa hohye mu bi na nyame obehirawo Nkoranza nyambe motokin enterprise wonom aba Nkoranza wo womo na di motokin a ewo happy njia afi ewo double back tie na wonom asan de ho aka de aba engine no minimum horsepower wo hwehwe wunya de ada na mwadi di daka no san toto pass no bi na afi yen hyehye mawo na ensan nyina ne naso biu na afi na nsu no na kase pa ebeto motokin no nsu nkura wo anya de abetimi akwa haban mu akofa aba na ye na sebio ye de no ye ngura haban mu na nsu ye di haban mu ade no eno nsu ye nya bi editi enti Zion abro sana sepe magazine Nkoranza techima kwan yi so 0546 405 466 na wo monye wo so yare no time da so enti bo modern se obenya time heba mixture ne bi na agya wonso wanom na aboa ama oyade na ase atu menim ne yete wo so se ye na ye mu de ana eye tiridie eye fever wanum na ato untimi ne dia 0244 417 669 ana ewure ba bi eton nuru na wonso jode inspirational hour no anopai menim se wonte ho unya pa na nyame no nso a ye kana asem no ko pese wogi obi enti ino wode ne doba be ye mpatadwan ede ma yen enti ana bra wonso ba wobegi obi eno sa no ya woda ahomache efiri no num mpa emu okro no nya to dwasa ene eton mu a no nan mpa emu eton mu ko ese no num bebode ya pa emu ya no wa hye no nso memene da ka ho sa na eda bna da nso ka ho wo hia osofo emu so ene dom no na fedi e wo akire nyina wo madom ede aboa wo last chance e ni wo se otu kwan a fa ho bata wo mo na fe enema enkoyi yenkonkofa kase ya namra ewi a de aka akire edoso Ura Adea Akye Abia one nsɛmtwerɛfoɔ 18 komobi Sata ena yewura chema wuntumi enso de kokobɔ bi edema Owoahene Acheampong Japan ɛnya ne nteɛ sɛ yɛakyere nipa mienu bi ɛwɔ ɛpoyɛ mantamu yɛse akwan a yɛntumi ntoto nneɛma yie ne anyi 20 America dollars no wɔ pipi no bebre ena hwere abɛn asante mantamu pani kwankyerɛfoɔ ɛwɔ nkutahodie mu ɛde makana di Acheampong Japan ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwehwe nkɔmɔbi Sada no ura ala kwadwo kyerɛ mate sɛ nya no koreda sɛ tunumu wɔno deɛ wɔsoso so bi ani anopai baabi a wonam ne baabi a wokɔ bia bɔbɔde ne fo ne kyerɛ mo 21st clinic nkrabata bi ɛbɛn na yare bi ɛha wo bia no yɛnyɛ wo ɛmfa ɛmfiri mu wie nso ano wagye mezo ɛne 5G ne bi aka ho na ahoɔden ne anigye atumi aba baabi a wokɔ bia no programs bi a woyɛ bia nso kae sɛ wobɛnya mezo ɛne 5G ne bi na nakwabena kɛse na afei Owoahene ni ama krancha da zo awosofo mami premier ni asantemai ageme atomo ama me din foforo ba pa mesa kase bono enchechemu enie mampanyini na na rodan kwa kufado bema boada asona wompere kwa wono ene wo kasei ni nyina da ene se Commonwealth Parliament wonu hyiamu de ekoso nkran
and wo chechem se braso se mpanifo be de obetum bia dan se abentumo ya ekoso ewa bibimemo no obesini nyina dan so ano enye saade ade kotoko keka kro no betu akofa wonye ni pa ene no so ede aba o se ebraso se African Union ya ko wasinyina ebeka abomu na watumi aye wei ni titru ene ni je mampani onmonyamfo Mohammed Bazoum yatumi ato aba ede ama no na ne ya ne doma kire no ahye demo no se yebeja no watumi so aba be ye de sese oye mampanyini na nado dankwa ekufuado se amanya sabre abantunwo no koso nso wo mon koso ani wo no nkasa no wo mon tiase se nya abantunwo ene ye de chichire baabi se de be no obekọ machi na ka bi mamin ka bi wiase nyina da ye de ku enimu no wo mon so etumi ye de so pepepe mampanyini. The second are the unconstitutional changes in government in parts of Africa, especially in West Africa, through a series of coups d'etats and military interventions in governance, which testify to democratic regression. It is in the interest of democratic growth that this development is reversed as soon as possible. And in order so to do, that we give maximum support to ECOWAS, the regional body of West Africa, and the African Union, Africa's continental organization, in their efforts to restore democratic institutions in the affected nations of Mali, Burkina Faso, Guinea, Niger, and Gabon, and also in whatever dispositions they Ampanyini na narudan kwa kufado enra Commonwealth Parliament wa munkumodie bi ene etie dom kuma no frase ya wo tiem wa kire mampani na narudan kwa kufado sebe ya Dr. Enesa Desene na bedi ya kire fom yinu no adwuma no mo ye no mo to asensere ntibe ya onhwe na wonya ne tumi so na onyu mfamfiro nyesa o man ye beto amena mu na Dr. Enesa Desene semtrofo akasa ama waye ne se ade na ekoso wa NDC amanyoku na famu no enya ade obesi fom ne ene kira ka ho bi ama ye ne ewura Adea Akye Abia Asante Achem Central Mrase Betwane yede di nko busa ne se papa bere bi atwam kura na wokura wo tiam ne dom bi se ebe ya yewura Ken Oforiate yenyini mfiri ho ne ade na wo hwede ekoso ne ade ya ba bi ya bedu sesia no o kan say the Constitution of Ghana and the ruling in the case of Ghana Bar Association Attorney General. Eni ya etwagu ye ewura Adea Akye Abia Asante Achem North Mrase Betwane eno no yera Bernard Ntwibu asiako wano na ejam training di ma NPP amanyoko e wa Asante Mantem wa friends Jofo Nhyiamu ni nyina da ne se na wotwetwa mu awieye onimanyafo Canada kompra ko kwam ya Japan di shoulder work ibi ebe pie mu Asante Mantem krotam komasimo na nsem apie mu ne se wo hwe se de ne MPP wose atete apansam no a eye wono chema wuntumi eni yewura mampani abedi eche Dr. Laji Mamadou Bawumia enti na ayeseye biewu yekoto about 2020 madodo anka se pia Asante Mantem no chema wuntumi eka ho ene ma no wampie ne no na chema wuntumi se wanka bi sa no a na ekwa eti sa no otesa wo friends and Jofo Nhyiamu chire mu se nsem a ninu ya Canada Japan ka no nukura bi adanim na ene ese ne Central Region wono so yede ne koto ho e ma ba ne pie free why no ba ye na wo ye na djuma se de ese ne fata obetumi aka ne prenye se premfa se ma no dodo no apie e wa Asante Mantem na fe entrene a Canada Japan e bono ne meyo sei na ade bebre ba wo de enkrofo no wo se wono de wo gina ne party ni edimu esai se won ka sembani bia emfa Canada Japan ho won ka boni bia mfa na manyoko ani pipi ho na mom ekoye entrene meyo sei dia obema prosifo ache no sanse sada ene meyo sei ko wi ase amet tuare ya wi ne ba bibia da ye hu no Mr. They make an say, me do MPP, Obuoni ani die kwaso. Akonya MPP for dia mame, Onyankopon ni nipa ni mu yi. Ena me swai say, me nka bibia fantia wo. Ana me nka bibia so fantia MPP. Ade bia meye ye yi bia ne say, meye ade a ebeye nkoso e de aba. Na me do. Na masra wo say okasa wo ka ne ade bi obi eye bia no anu ntimi nsel le mo wa okasa wo ka obi agimi manumi hu say me wo MPP
manumi ho sɛ me wɔ MPP mo yɛ nkwasiafo kwan a wo fa so a wo de kasa mɛkyerɛw ɛyɛ showdown ɛne ade no ɛne ma ne ntwa sɛ nyɛ saa na wo trɛ me bie wa mɛmɛ yakyɛw ɛyɛ futuo ɛna me de ma wo because why sa ma Ahmad Sure emoni ade so ali asa hwan no omu di wiase bio enti de mesra wo ya yini say free na koi emano anya sa aye on the 4th Wowura Bernard Adjibu Asia ko wie enode money ha enso de ma party achirita 42 ne executives a won wa santimantem se nanu di twotwe wabo homoden ama bibia nso aye toten na nanu dai ana aye electoral commission ade ba se yemra meye registration na party yetine se yebetimi di agina so ne aye campaign ye di awe ne aba enti political party die say ye win enti na ma ye ka hubom na se enkunum die baba e hyase free registration e kwan a wo betimi afa so na ani ahoboa wo beye ani anomo a wo betu any registration a wo beye no eno so na kire se ayampa se wo party omo ayahoboa se ye to abana a obetima wene anase ontime wene Bernard Adjibu Asia ko chairman wontumi ensantwafo nhyiamudie na chi no ensam pii na akoso nam so ma ye ne Kennedy akompre ko Japan santimantam nkitahudie bafotene edema no yewura William Kusi edi nkobusa ne se ne yakaka ko ne ensantwafo nhyiamudie no mwate bi mohunu bi na di asem na wo ho je candidate oni obi atem onka volunteer party no owu party no womo mugu party no mani tia womo munya contract womo party dan o sesi yesi womo kani party bom ewo party ni yewura ala jamati si for made chin ya na ele mo ko tire ne mu ala jamati ba party na mu dumi umba mu se adi die wo kwa wo nuru so e je efe amaniemu se wakase watunu every part na edi go be mano niam na koboko danse ye be issue communicate say mo got tin ni bibi o part mo ni free o be part o so anye ni yes dey kupo ebedi president ko sa na do dan ko kupo be ko yes sa na wundumi o be ko yes e di wutu na mo bia fashion udiri so one day you not be the chairman of the party yes na what dey no sa cho udiri ma every party ma ubetumi abam abedu yuma yes William Kusi and Yaten Kane. Ye free William Kusi Sonia, Assistant Commissioner, Edema Special Technical Advisor, Ya Wobo Jumadema Ghana Revenue Authority, Rat Dominic, Nab, Nasemina de Tiawa, or see a quinage papa into me Wamuti, any afimuni in our minor, America dollars or Pepe answered your son crown, and every FI and Sassi, was say and found say, yeah, and Yama Pai, Dibegu Aquamus and Quebec to me aboa, Nasi Kaji Ajin here and so Magana dear. Was here to try the any at the papa said you come from every Kosovo, Nippon Peso Betua, or the assembly to Jaw or Brand Wood Juma song and a watch the moon. Now was safe. Every drew say Jerry any Yoko any in Mekwa would do one more Eboa and another Edward more Ebejimubi to me Abua na enchire pa essence and drove for so yede ahujimu na ye chire mu no ye to me aye ne sa pepepe. We have improved upon the system. We have reformed the system. For example, you can pay taxes through the use of Momo. You can also pay taxes, via the banking system. You can file tax returns online. We don't accept cash in our offices. Again, when you import anything into the country, we have the ICANS, that is the Integrated Customs Management System. That is supposed to help you be able to clear your items efficiently. All these things are geared towards enhancing the business performance of the taxpayer. So we keep seeing Ghana Revenue Authority as a simple mandate to raise revenue.
Dominic Nabu ye pe ena penipa ya wobo ejuma executive director Demand Media Foundation for West Africa Suleiman Brima ono so be toso for 3 years influence and years our project the juma bi ahodo bebre account ebi mi say ya fa incentro for ya afi na wo mo fi wo incentro juma no ase nipa na kuma akudu a ye de wo mo abaye officer no so me ensantem ye de ye training ama wo se ne be ya wo benya ntiase e fa eto gigye dream ya ekoso eto gigye mu any kind of so ayisikasem ebe kozi as to mine in the next 3 months here no ebi ni say shemu ya ba be we pa ho a your campaign is any public education initiatives yeah Ora Suleiman Brima ene yete na no disemu ye ko epoye mantam na ye giremu ewo asujaman mansenimu ndc amanyoko no dimu na ye gina ye ne tie se ya kire nipa mienu ewo dimtro ya ekoso no ewo asujaman ebransem trofo nhia mude koso ewo atempuku wopani a wono ye trofo pani de ma ndc amanyoko no ewo mpesua no so era Clement Amegashi na wodi nkiremu yi ema yen. Immediately we got the information from our regional organizer. My chairman, Bryce Itampo, and myself quickly have to mobilize a man's surveillance on the bridge. And we called the police. The MP also called the police. The police didn't respond promptly. So it was the military that helped us to pound car on the bridge. Amegashina yetenenke. Yera la kwajo chira maten sabre ni interview studio wo granti bi pa ya ne wo kase nkrofo kase papenji se no mu kasa sei ene wo bubomu a me no na sem wadra go mehi mu ya chocho na sere ne abata se turumu be ma be ware be ma wo ba be ware wo ba me kodan be ma me dane wo ba ja me na me nware yabo me nware dua me ne abo nyina dan kodai se o ma ne beje atumu ana se wonye ntumu papa ya tuko se bi dia boni se pa mo no so ya no se bi wono won so Adea no woman no emra no echiri ye nana no mo empe mozina mi sum edwane kisosum so dwane nto no so ala kwadwo kire matenya de atumudi osososo. A Christian does not support religion. That's my Christian faith. My values, both my Christian and my cultural values, and support to that. Now, say utie ina ekosuna. Na say emra eshishewo ana akwakomaye a point of debate. Now obiano ewo ne personal views on this matter. Until Amameka say, based on my Christian faith and my cultural values, I don't support that decision. I don't say a matter of debate. And I say, as a country, and for a year debate, that is a different issue. That will be some a personal. Yes, it will be some question, but the point is that I'm a mind a position, a national position. That is different. The President of the United States will be some no can America want to say the view. You rala kwa jo chira maten ene ahofedi eduabode a kan ye diaboni sesram ye kwa boase is wasante mantamo yewura Edward Michael enin ena wone sam trofo kasebra ye busa ne se papa wo de atodwa etere se aban ejapade bi ho no aban mu mpanifo bi fomfa se ya omo fom se ya sade no kura no eye 2 cedis ya aban mu mpanifo eton 50 pesos na we nyina no fe no wase bo bra asema me kan ye office of the special prosecutor to nsa me na me no me nsuro obi a me ko hwa yi no Nanyanti ye every nkofo bi ho reliable sources say na buy ton no ma bi hit house for them say na buy per 1 million nkofo na omudi animu no bitimi ko nkofo bi no mo koye mu na de na ko bet 300,000 1 million Ghana is about $100,000 almost the akwaji bet 300,000 na say that's kind of so yen pa ma buy yen pa ma Ghana na no so ko di amanfo bi betom and na me so me nya won te ya be di tuja na ne di ekra no me di tuja ya menya course OSP social prosecutor obenyame ejina me pese me ko hunu ansa na ho asem bia kwa meka bi o maka so ise Ghana dia me ba ya na chese prosecutor ntino ye be ko ni akoti de so ja prosecutor do fro de hunu ebo me na me ni masem no maka na asem me bo so nya me nya adwuma mo mo so ma betuma bo mo so nka makan na nka quickly mo so ma ko ya investigation ko hun ko fo bi say dia na ko investigation dia asem de otia na buzo dia kira quickly na ya na we say kwa ya me a asem we ba ya che me na me crowd to me say bia nka me no me ma obi akwa so ko tobi ade mbo na nje no
na ne krakra mu kra na ebusa no sɛ ewura Alan Kwadwo Chamati enim sɛ na wone ne kɔpa na atwe watwe ne ho wo asɛm bi kana Kwan no da fa so no ono kwa no wache na ozo flu order dada we flu wa menere adwene but na kwan no da fa so no time say no anam o ka bi so no gentleman no nkasa ene de o kama mate kwa ne fa so ni ministry 1D 1F na baba Ghana for na bu mo nya adwuma ye kwa no sika no na kwa na den so no akọ pro AFD African Development Bank ne World Bank. I mean, Adea NSPP. Yeah, Adea original so I'm with Nkoranza 1D1F. And you want to move the digitization. Digitization is better Oklahoma. Digitization Oklahoma. You Chobia. You put some kind of fee. Say we kaka no. Ultra red light mo ha. Another we be say wa ha. And you ticket no. Ya dia bra okutia. And you come na can ya brochures. And you from digitization. E dey hu ai. Anopa me kan for de ma wo se nyame ya adom na se bia udware wie na se bia upia bonte na se bia hu se won honam no ene ma nkoyie ma wo se de wo se hwehwe na ba bi ba akopɛ na wo kɔ aye 21st clinic de tie ne se 21st clinic ba ye wo yare bia de afi ni padua num de wo ni padua na ni de wo ni padua num wo mogya mu wontini mu onkase mu ne ade ye ho adwuma ne mo sciatica no de bia nim se the whole world ye ne yankasa ene kɔfa ho asɛm ba ya kyerɛ se ye sa amanfo so na sua 30 obi asɛ me sciatica na so wo de kotepomponi to aso mo tentene premier ye poma no bro de anya pɛ da biara da mesrawo ye nkrabata bi e ban wo bia bo moden sa udu ani be kyerɛ hɔ yare bia ye hwɛ yare bia ye wo bo ase ye wo tachima ye wo sunwane ye wo Nkoranza kumase ha sei ye bɛye nuanom Alpha Radio nche hɔ pɛ ane bo obo ase Council Quarters Court Junction hɔ no a Nkoranza Dome Market ye wo hɔ 0540 311 0540311311 uwi a bomodi bia se nyame ya adom a usimu akoyi fa honom na jibi o jia na wo jimizo any 5G ni be misrawo drinks na ne wo wadwe se okoton no ya jimizo any 5G ni be fra obo sampa eno a obi a taxi drivers no trotro drivers no pragianom abobo ya obi asa mami mizo mami 5G mami mizo 5G na wo de ko wani manwumre no beduru no no onye sika bebre e de agu bottom program bia wo ye bia na mizo any 5G wase no ete wanim se wo kosra odofo bi nso a edane kwa na woto ede akoma na jimizo ne 5G ne shanchen no bo sampa se wani ate unim krum number na egu TV na se ne mom se wo tie radio no dia ma memfama wo fra ya Dr. Silas ebeje so na ba bia wo bia no wa package bi kama na odiama 0246 270 221 0246 270 221 nana kwabana kese ena fei wayene ni ama krancha da of mami premier ni asante boa Benedict emu for penny kuku Veronica de Evergreen Jando and a cousin wabo adwuma MCR why de kase boyi ebremu ye sorry de ma he yawo edubu wache no ada e trust de Adea Akye Abia abrem Sompanie kasie bonie, sompanie osompa panie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa. Mr. Opoku na ubi kama iba ho. Asembe ne. Okay last be malaria do na wo kire me no. Kama here be paw. Enso ni na free me team. Na wo hwede to ano. Me sister bi baje to ane so okoto bi so me friend na menya no. Na ne aduro be no. Eh heba Mr. ni pedin na di kan na me ref. Eh dwumo heba me sa na. Aha, aduro ni ye. Wa aboa me. Eh no kura dwumo heba me sa. Obi e mama na no bia so ma wo kan no. Obi e bo ma ba so. Enso nyam na me ye. Dwumo heba me sa. O ye brebre nya bi sisi ade pa. Asaburo ene malaria wo di no. Ha obi na won tumi dia afi we chiri bremo oba na fiti kro NCC so eche menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti won tumi nanti ya won pa dwumo heba mesa to ba ko na won hwade dwumo heba mesa udi ho adase a won fere esremo amobo ma ba so no won fa ba so bo ma na dwumo ono ye duro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo chira kwai no ma ne 0244 043 110. Hello, Kofi. Mabedun Nkoranza. Na maye wa kashe wo me hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Timi ya maje senka bedura na nkama ko Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Na nkama send this cash so kakra ma kosua. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne zumi raba bia yesi cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye sika. Esan send sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem. Oton Richard Cars, NSM Cars. Or your transfer
hwɛ ɛna ɔsan register SIM cards network biya. Oye we nyina. Hwɛ ne yɛsi ma wie bɔgye nko a ɛna Fidelity Bank ɛne Eco Bank agent ɛwɔ Nkoranza ha. Sɛ ubia account o send obi sika anaasɛ ukɔ giska ɛde afi Eco Bank anaasɛ Fidelity Bank account mu no kɔbɔgye ventures. Ɛmfa ho ne bank a obi save wobɛtumi send this car ma no ɛwɔ bɔgye ventures. Oh wow. Yi switch no so yɛ adwuma. Nkoranza bɔgye ventures ɛwɔ adinkrase. Edwa abonsan no nkyɛ pɛɛ. Meda se menua. Frɛ bɔgye ventures ɛwɔ 0248 089 463. Bɔgye ventures. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye we wobun toti daman. Koyo, ayasa de ye pa. Be ma de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayesa football. 90.7 ma pass ama no. Pass ma pass ama no. Nebasa. Kanisa Heba Mister. Ene ye di asisi moduru. Me num bi na me yire num bi. The medru is wakeka de oyendam papa. Kanisa no. Oh, aduro no de ye. Kanisa Heba Mister. Wunum bi a na bawura osisi no mu. Eyi sisi ya de nyina afiri ho. No na de me firi ha pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And pharmacy shops name 0247 887 436 and 0202 990 943. Adre nya ma pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwade nkato yi atum Mikude ojiga jai adaje nim krao akuya se wokase wukunu agiga asere se nibufu a opata na ma wonti ase kire se ono memedro seko giga herbal mixture onyahoden a be mahia se eye male vitality ayo matiase kire se wukunu num seko giga herbal mixture ahoɔdere banemu no ade de beye sa pepepe Bemaragaza seko giga herbal mixture no unia semenum a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wa fe die no se me natifi seko giga herbal mixture ma me bi nkɔ no na me so me nkɔ giga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Ofinsu Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and 0243 822 010. FD agi edwede nkrato yatum. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mo bedon Nkoranza man eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yeso akra yeso yiyare na Grace Girls Medical Suppliers mo na maye sabe kokromoti a yentumi sam homo podda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare ase free abrabom me kire fidi hodo a ebo yen we dada sitem emo ye pomidin no egira brane apomidin so ye adwuma ko nkura bata hodo moda roma me si bibia kire mu anyado de me kan se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid ni amawodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidi awodo edi akotene e wa yarese adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene ni amawodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers a kira kwan won Nkoranza edura kwan no so Honesta International School ne die ni mhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200 705528 ana 0245 372919 Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niam de wo fon na wafom kwan 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st Clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza any Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st Clinic ana wo mo ye sciatica expert me na me diane me I'm a any life group of companies. Ya me life herbal mixer and life power capsules. Na me bomber a for, a teacher for, a driver for. Ni obi biara oye jumadin edino. Na me life herbal mixer di. Me ohuru moja ani ntinimu. Na me ifi biara so afri ni peduani. Waist pains, stomach ulcer, ene hunam ya biara. Eno na me life herbal mixer me ye ho adwuma. Life power capsules nso. Empanyfo a wa hoden sem wo form e wo mpem. Emma won so enya tinka e won pem obia yare enti odwunson tentem menstrual problems e ma wo how e wo na fichikomu mo bede mo to life herbal mixer any life power capsules Nkoranza abibremu herbal and surgical center Satchmo organizer health center Rasbobington Viare animo do Adea chemicals old market asuma for chemicals and pharmacies ubenya bi e wo ho Mali Burger or Abuantam Nanano information center Dr. Kwanta that is some chemicals akum sadomasi Elder Apia chemicals and Kwabe Sachadumase Mandela Phones Opposite Sachadumase Rural Bank Francis Chemicals Busia Police Station opposite and to Annette Mobile Money Police Station Dadano Echiho Agema Medokono any drugstores BM Nani Duduomo no Fre 0551 880918 Life Uwan Kwa Owoahene Anokwa Gateway mixture ushase nunum ye ama wapomode agina brane na samre ya wutumi ne mrantie si akan mo mutete goidie na ya sempa na minim se onipa betumi awo ahoden wa bra woni apomoden na se wanya daje ampre wa pomoden a wo ba sai bre ana osika de apre apomoden ye nananom antwe anyare ansa na wo ye won ho aduro wo mononum hahama ade siesie wo mapomoden enti enei entwe anyare ansa na wa ye wo ho aduro nonom Gateway mixture na fa pre wa pomoden se eba no wo general well-being Gateway mixture ayo pono kwan de ma wa pomoden Gateway mixture ya bibidro kroji a ya nom de siesie ye nipadua enya ma opemfo obatan ya oma ne banofo ene akwala onde 12 years Gateway mixture aya 3A herbal center nupa nibia at phone fresh 0546 107 107 it is a see opame from eja na sa brantie ene e frame me eja brantie FDA aje dwede nkrato ya tum Question way, wow behunu pejansa neje 3 points. Manenko. Remember good. Travel and tour company ben na wagana ha. O ka no kra no agin hudie. Ewia so man bia wade wo koso no. Otumi betena TV ni radio so. E ka ho price kra kire wo. Nanso anfeli. Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya. Wo ka cho so apadwuma, accommodation, ene ho salary e wa brochira ma wo a. Obekọ sa pepepe. Say your school and na holiday na wo kro so a. O te ne te me patcho me hunu. Hold on. Odoman for ko US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying never. On to me swa when you see car. And your last chance travel and tour. What? And your last chance travel and tour so ampa. Was higher ticketing and reservation simple cry. My bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ Dano. No bani 360 pharmacy. For 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Game Panya Chimba Takwano so. For 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda bi se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107
3A co capsules aduro yi ya ye cocoa master yi mu amu wata chiman ene ne mpota mu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so golden amankwa ho ebie mu nso Nkoranza ene ne mpota mu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe ni mu ahofadie Herbal Amos Efa Chemical ena abibiduro depo. This is Sompa. Rocket. This is Sompa. Yeah, boy. Sompa FM. Yeah, boy. Niwa beba si bebree say wa ma me sa kwan ye. In fact, ye tell say Nkoranza water e Nkoranza mayan kasapia. Enti abrene abribia no ya me ye hwese ye bema ensuo no akoso atena ho. Bia na ya san so ama ensupa ano. Na se sane ma we say nyina so be koso a mpanyinfo se Kanchen Adea Akye Abia ena eye. Right. Na me akohia so ye bo no e pegemu kakran kakra se be a ebetimi ama Nkoranza water
Ekinyama Nkoranza Suka Anom na nsuo no so atena ho da bia. Say last Monday. Yeah, last Monday me ko biaru. Then fact me ko bi ni pale bu ho no say no me sit no. Me show me say ya me say 200 ni dia 500 credit ammo ton motia. Enye easy my yen. Nira first man ka ye tokawa. Me top me wo machines 4. Me top 15,000 bia so for the month no. Esome. Emma me pumping sumo bia enye. Nira say me top power na me top 30,000 for each pump house, which is each motor piano. Me top 30,000 power. Na estate na a month no ye top total amount of 60,000. 75,000. 90,000 and ye nam 105,000 Ghana cedis. Enti ama enyema mu ayetin ama system. So we are not free in chain materials are for the airline system no nebo 80. Enti sa o kan nyama we nyina bomu a bo so me be so no na wan hwe a wadwa e fokora no akapia no ho asem because last August na was say my former sacrifice or more kapia near the akapia no copper power e dey pumping so e ma customers. It's already last month meaning say we on Nkoranza water so dia there say na interruptions kakra bi e wo yensuo no pumping not at the customer day. Enti we dey ye we so they are e be ma da bia no yetin ama ensuo na yama no yie so ama community no na challenges no abba from Eddie Amaye. Okay. So in effect, ni awo kan say mo betoto mu nsuo no boom. The patch on. Current rate here you saying and new rate be na ye dey ba. So here make say o operate domestic no ye dey akọ fie mu a ye dey day-to-day activity wo no be would be see near ma dey no aduane. So first no man ka price 50 pesos. They say that they call 7 CDs. If you are the 1 CD 50 pesos and ato and also. No, what that room actually you move 5 CD 50 pesos no for a day for a month and answer for day and church you move on 90 yeah, that's the really right. Yes, sir, yes, sir, no we can read it back one. Who consume 1 cubic meter diana? 7 CDs for now. First, name can 1 cubic meter piano, 5 CDs, 50 pesos. They say 1 cubic meter, 7 CDs. If I am from a bar station or a bachelor, Mozadi Mukaka. So, and some over read the 1 cubic meter, no one so 18 liter bucket, Yamaman, no, friend 34. No one 55, and some meter, no, every 1 cubic meter. This are 18 liter bucket 34 no and on the can say well boom 55 no my 7 cities. It's about so that's a well 110 which is 2 cubic meters let's say 14 cities no. All regional institutions this is banks, schools, churches, then ya tekateka hono also nanka 6 cities. They say almost cost 7 CDs, 50 pesos. Obi a want so the business we income every business no. It is a oil washing day or cars. Oil laundry, we see nyama ejisika. Ane sa nyama ni na so. First, na and also 6 CDs. Say a quarter 12 CDs because you are considering this one of the business and fast will be doing any woman. A job one Nkoranza water. Yes, you to me Emma business no and also come. Right. Enti omo no say for example niema ben amhwe on because bi obi beka say ne say omo no de business enya mfa so firi mu na me so me tona manoma o sen ko omo de no kosoro kakra because me nom wo me fie na me tua 7 cities na ono de business agisika e de agu ne botom na ono tua 12 cities obi beka say bi omo de no wo form kakra chen
they are no one if you know. Considerations ben a mo share ya mo yes are pegging we who say wait to say honorable medawasi near woman say yam pese obia ho ebe chere no anaye be push prices bi ama obia or china near tifi na or tia near business so or tin business ego ampa ya pese ka ya kwa ma ya bona nipa bie nwa na ofani ka ewu so what you say and so okay say who push skaka say bi ya boy san say or your business at the scale with the bottom tea or china na bia obi a wafa no on the washing day because of ensure price in cheap or drop on Nkoranza MY because you say job non so e cost MY if you consider fan near we say no now you know say America say CWH for the communication by 9 what you pin so second quarter no now so nina na ye hwese Nkoranza man ho donti yen tutu ye bo kopin say power sem no adre sisi so here America say oko akuma if I stand to be correct omunso bo ed in Nkoranza because CWAC approved rate de approve no 8 cedis per cubic meter for domestic Omodia no efro kosoro akese kra echen ye enti ya consider fa na ma nyina yes no Nkoranza water the community na ye dia ye so pai so na se o kire BBC ya better can for na se any organizations bi no mo be ye dia mobilize apis ka be shiri so no ye better o enti ye pushi ke amam force ti sa ye nyano kakran na me nim se Sabo ya abeno implement no delay ya bela ebeba next we say no so na say amount for so e dia kan e di tuama ya ye be koso no ya serve o in country. Okay. Enti say bill ben now can we see July? Me pato July. Enti July bill e na ye behunu ebo foforo e wo so. Me pato right. Na amanfo assessment e wo kwan amanfo tua omo eto na omo rate e de man nsu omo ayisu won Nkoranza ha no etemo sen ekoye minia medasi am say kase nanka bia obema me dia bagi ye no please na ma say adfredia amede be stre me manfo na ne wa bi say e ka ho ejini na mi na fa akwanya we say so na ma stre me manfo ye bills no ye kai no ye koto power no prepaid so utia ansana ye diamo na ye dia pumping so ama bosom me so ye me kan say cry o probo but July bill na be next say ya mo period there 3 months cry me there in term one no no ni all this one no so yes you koto power no prepaid na dia serve this almost cannot show hosa na o ha system no e basa na sabio kan info money one ye man papa ama ye yes say sanya mu ti tia mu bill ye mpesa ye de disconnection e ba big now so say disconnection ti ene wonya te disconnection e na obeba mama na nyesa mi say ensuo no aba ufie one no ono ya no nso no bibi na man nsuo no bae ti bra office na betwa isikan na to we me sran kwa da man say ma ya du mo no mo ma mo be tua no enko hyew ma ya nsania o phone data esa udim rika kotogu so na o pe credit ay kora udim rika kotono sa na nsuo so na sentie say power san for one machine say we say ya free brand men pass coverage to near fruit no yesu no ma aben machine da ko pe e kodan wa yesu no areas be bi e ko so ti me se Nkoranza mai monya ya dom na say utility bill especially in so no mama in here yen pa na abribia bill no ba be ka won sa no bra office na be tua no actually no so no obi o ha say na ya bo mi tama me for so long men san ka me bill me swe no challenges be bring what system no me buy me so resolve ti we dey kotoje egu fem en saban say say we ni ya twin so am for long time na bill my ya
bra office na ye into one among say be I be capture our system no move back and now be no asha aba because want to no nyina no ye be hu along last na ye be hu say what you should no ye be hu mita na ye what you should ho bia ye nti ya hwe fan because what you should so nti car aba mita no so ye be yes say obi biara what you so a o tanka be no so no draw attention so ye be on the number to down what friend excess area ha let's move pa or your voice man na me am the map ho ya be hwe ama bibia all right what can no there mama misa ne say sinto no ye de ya mo na matwe nsuo no ama obi ma ye extension na ama obi enti no de ne besi ama ebi anipa no ne bills no ebeche na ne nsantumi nka billing system no etesen Miva, medasi. Yeah, the machines, Emma, my computers. Yeah, the new council, Emma, right. See, a total beer challenges 80 back. Emma, beer omission be at the bus system. See, a bassa, you can do now why enter no and why you choose your system, I beg get it off. See, a printed list, man, you know, the basa nipa ono so kwa abonten no di mu no o nse mita no wo ha mi enti na akwa problem emi ja me ka se bra na ye me capture our system no right okay na ebie na wo ye emfanto ho se dia ye credit wo ye mobile phone so sa ye dimirika koto no ye nya sa wo nsuo mu mebisa se o kan se ye wo October afi na July bill ebeba adena monye na monthly basis minim de esa moye ne sa adena monye ne sa na ye wo October na afi na July bill ebeba se be ya mosokra mo operate prepaid ka mo ho be hen mo in actual sense sama I was na sama me prema maya no ntimi make sure say this month ending this month enko end no na July and August bill dia there. You also say 20 July, now we are or by 15th, my shaman, little readers, no, by 15th, will be submitted the reading back. Near more for August, no more fan call until at least by the end of October, now July, August, no, I was money at the book September, and October, and also at the armor of the apple. To really a friend, a man for say, a dear center was a month, we are ever first, Nanka. Very, that challenge. Look at that. Say, or more pick it up or make up or September bill, or ultra or mochi. Sama to a test yemen. Inti mene staff no akasa, my form meetings, I would do a yakasa, or more japu. Also, your system, they told me, or why you call disconnection. Then you call disconnection now, time one can be what 20 bill or they catch and also young disconnection, now you miss come from run system. Now, a force distribution. You are also a mark gap abetu. Yes, I need pushing your macquarie. She is saying you develop new structure, you have disconnection. A bus you call disconnection, I think at this time, no, and you can't do on you have a check bill at the same time, you have disconnecting. You bill, man, I really woman as one, you actually said, and your current bill, China, you have disconnected. They will reassess was until they are disconnected. They will disconnect you so that both the distribution and the disconnection will move together. Right. And then again, Mimisa way before ebewie with the new rate modea bay no. Minim sadia mo system no say run it. That said na ka se nsu no yen Nkoranza mind there no. Mo engage Nkoranza man for say we ni or how na wo ho we ni the reasons inti no ye pese ye pagya bo no mo yes as stakeholders meeting no ana say we there at the office level and am decide say ye movie from 5 city 50% to 7 cities. Medawase. Say over board swa. Ye wo group BR rep e board no so. Enti we say and na yen timi ko engage because can you make last August I was not able to pay my staff salary because there was a staff na sacrifice or monarchy
na ọmọdé ẹtọ power ẹmi yẹ de sum ọman no nti nneɛma bi wɔ hɔ sɛ woka sɛ wofa saa steps na system no so wɔ yi bɛba ho so no na atotɔ afo amakyea bi yɛbɛbɔ wo din nti board no sɛ wohwɛ letter no a ɛbaeɛ na aseɛ no I just sign for the board and the management nti ɔmo take decision na ref biara no ɛkɔ kɔbɔ ne ọmụ a ọrepụ ọmụ no ọnụ ọmụ communicate ɛma yɛ nti wei deɛ saa na yɛ kɔɔ no na menim sɛ mmerepɛm no sɛnea yɛasa aseɛ engage ne ɛma no nti aseɛ bɛba na menim yie so sɛ kwanzaman bɛte aseɛ ama yɛma akɔ anim na woka sɛ moantumi august koraa mo adwumayɛfoɔ no sacrifice wɔn salary ɛma yɛde maintaining system no does that mean say October is so say your intimate salaries are ebe for say my increase rate ana me pacho enye enintia it was Adea Akye plan ato ho but ni ameka e no part say ya nye that increment na system no ebe kofe nti enye se bia ya ntimi entria salary no enti na ye tin so no na no de ye dika ye ho adwuma ato ho no back at I think April and na ye we better na America no na ye share ye so money system no ya until say you get to a point na power no a drain system no right era ye beda ase anope na ye de asi se bibia ni ho very very burning there ye beda wase men so medamase na medamase ye pa say more engagement in this session ya minsa Sompa awonsa nkwanzaman na chiefo na mesre nkwanzaman say enye dididi so yesrem monjentum na eniema enti emu forward ema nkwanza water ene emu adwumayefo ene nkwanzaman ni na medamase bibi yenso ye da ase bebre abusanfo ene a wote ye yewura Belma Steven ono na oye water system manager ewo Nkoranza na wachiremu se abrabo na adwuma ye na niam mu ayeden kakra nti ye pagya bo no mu ye na ye wo fie a yesu nsuo no na nka ye 5 cedi 50 pesos ye de cost 7 cedis nti bill e beba de chie ye July de no ubehu se enye 5 cedi 50 pesos be ye 7 cedis ena afi eye institutions nyuma ahodo no na nka mo de na ye 6 cedis se ye cost 7 cedi 50 pesos ena afi commercial mo amode ye adwuma washing bay laundry ne ne keka ho no na ye 6 cedis se ye de cost 12 cedis enti no monhye eno enso ho nkomo na ye kokodi ye ewo ha the maestro atna se anopei ebraso se ye de sports tip off no
na Nkoranza my hondo with the latest in sports every from the arena of Champions League, ABC Ghana Premier League, ABC Sompa Intercommunity Tournament award yede man crofo no wada roma ma yentio enano pe hon komo ben na eba yenhwe ni mu legend me da se anopa me yenti Nkoranza my ene Ghana my wonim so ko pie me ya de se efi huru yi pa the Ghana Football Association elections na eba so e Tamale me na o ka say delegates ahodo ene aspirant members no me na o ka say o makwa kodura enhihye ni bibia egwa kwa me no achi mra ena Ghana head coach Chris Hutton etimi ede ne squad or the bo Mexico ene omaya ne din ede United States of America October emu that's 14th and 17th October ni nyina preparation towards the AFCON and also qualification to a 2026 World Cup ni nyina squad no fia ya tena se na no pa ye de honsem eba eno achi ye hwese Sompa Intercommunity Gala dokon kwanta any place third ye hwese no mo entourage beba na cheso mo kakra o so enyaye no yetimi a present na kama se de enre ye de mako for reduafo no eno na ye hwe ni mu na no pe eno achi be wura mo Europe na chese no Champions League night and so Conference League and Europa League na eba so ni nyina ye be wura ho na ye de fixtures no etimi e de abre yati fo odwumade no so right maestro ye da se bebre ma ye na ye ho emra na afi yemfa nsem no engu form ene anopa ebusuafo nonson abo sports tip off no aye crowd yen komra feel the magic in the air. our Tamale, the latest PA from Airpa, in which Chris Hutton in the squad about Bonting ahead of international friendly games. I would do a basso in the month of October. You're a list, and so bet me about notable names. You hold ma, and ya dear so much me list, you're a honsome and so 8 me about now be beer at me. I come with Diamond Sporting Club. Me so officially, Omania new sponsorship deal, a sponsorship by the honsome and so 8 me about Nochi and Dabay and a drone air basso. You're a honsome 8 me at Tuja, which my dear so nature be room. Our man on in summer. Idea than Chichino, yet me and so Eri Abanano, Pabafo Pinata Yaji, and your translation, and so 80 Abba, and what you be room, not just the Abuafon Honsem etimi Abba, systematic studio B or Bois, not just a YouTube, Sompa TV on YouTube, no, one for Yaho Dua 8 to Jan Nano Pay, and what you be room, Facebook, Sompa 90.7 FM on Facebook, and also call Nano Paya, Ubenya Jumadini be at me here, now be at me, I can Modiana joining a Facebook now I share like it, Najal comment on El, you better pray, now you can kind of come. Ediama ewo dwumadie no so this many money atena se nano pay no yetimi ediaba na bibia enso etimi aye kama ewo dwumadie na quickly yemram na chese nsema hodo a edia dan cheche nano pay no yemfa ento dwa wonim se no anajo na ye Champions League na Ghana ni abrantia ne din eri Osman Bukari fantastic player nra na ne modemo no ewo so pro mo club ni club ani din eri Cravenan Jagsda eni club ani di FC Young Boys the point at the end of the respective 90 minutes no abrantia ne timi konkodin eboaye e ma chese 2-2 draw eni timi kopiem ewo sa game no
so itimi abo 90 minutes e di ama ne club and the e Craven and Shakes da eno e latest update kakra every side game no enso mu epa e wo dwumadie no so na ne Ghana head coach papa ne din e di Chris Hughton wanya de ne squad na ba na ne squad o de ba bonten no mutim sampa notable names ni bi gon manya de so mutimi ewram bi enso etimi new players kakra enso etimi abam na kopia goalkeepers no say na si etie Loris Atizigi wono etimi abura ewa list no eno echi Abranti and the Abdul Manaf Nuruddin yetimi aton safre no Richard Ofori wababe PM ewa list no Tariq Lamti Alidu Seidu Joseph Adio Nicholas Opoku Alexander Jeku Abranti and the Abdul Fatahu Ahmed wono enso etimi realist Gideon Mensah Osman Bukari Joseph Pinto Thomas Tepate Edmond Ado Abdul Salih Samed wono enso etimi ram Abranti and the Elisha Owusu Ransford Kinafos wono enso etimi realist no Mohamed Kudus Jordan Ayu NS Nyama Inaka Williams and Antoine Semenyo Way and squad papa na Jean Eric shooting and so etimi etonsa from the latest second and it's oko pima Ghana ye safest pair of fans papa na Jean Eric Andre Rami Morgan Ayu I just etimi drop captain and ya just free captain our list many latest update if free the you and so camp eba and Nick papa na Jean Eric shooting the squad odi ram not just on the 14th of October and the 17th of October Ghana against US Ghana against Mexico side games are joining Rano and ya just captain fantastic Jordan Pierre Ayu wono enso betimi awram na bibia timi ayekmani latest kakra me se kan na no pa ewujumadi so na papa ne di Charles Kwakwa Sampon ba ne Taylor Chastela no panyimpa na di nkomo wo se hwe yenka mo bia nto wo se goalkeeper na friend Richard Atta no ogusu air struggle enya de so ne o fama no ne mu bia nya abotrema no it's about 2 seasons ago no bia nim form any performance na Richard Atta enso e janati e wo the bed power Premier League ne mum na die obeka se ne o akwa ache kakra Adea goalkeeper nemum ha supporters ni nyina no munya abotre emfama no na onim se enchekra nyoma bepeke Adea Branti and team enso de Richard Ato ye goalkeeper Edema Accra House of Folk eni enkoma Charles Kwakwa Sampon ba ne Taylor wore to jan na no pay e wo dwumadie no so na yenkompie o mediama oni se me no kasa de Mediama Sporting Club ena chese ofa ba bia o monam enso egu apaso yi sanse modi mo janadi e wo the continent of Africa in terms of Champions League no e wo suru ye pa since 2012 na nya de so my concro Ghana yenya representative bia e wo the CAF Champions League nemum the last time who said Ghana team be ram into the group stages no na ye krobia Kumasi Asante Kotokwa eno kra no na Confederations Cup eno timi ram eno achi club and team and so ere brekum Chelsea way back to 2012 eno mo enso timi ram into the group stages for the very first time in 11 years Adea Mediama timi ram na report am say kan na no pay and so kopia mo Mediama Sporting Club Adea Sampa new sponsorship deal kra woman say atimi aka minim say nchakra systematic better screen so now so atimi na mpa eno de ato so no bomo dia na hwe bi utim sampa ene sika pa bibia ebe conquer dia Mediama Sporting Club na dia metin say we na mining company era chese na Mediama wo mo be so masene na chese na o matimi apoa na o Africa dwumadi o mo kwa kodi e group stages no bibia atimi aye kama na chese ensem we ba ya pe na the bankroll Mediama Sporting Club papa ne ere mo sisama pa kapanyimpa no ere tudwa wo se prelims no nkwa ye boy 2 away games o mo kokko boy no wo mo spend $300,000 eno mutimi spend ye ansa no mutimi qualify e dia kwa kopiem into the group stages eno kakra Mosisa Mapaka panyimpa enso ere to Jan no pay e wo dwumadie no so na me ko piem o ka fakate led by Dr. Patrick Mosepi report am inseka eni se nyame ya aduma ochena ena chese ne the CAF Champions League when CAF Confederations Cup no draw no enso etimi abaso e wo obi man so e Egypt eno ene kakra me nsa e kan na no pay e wo dwumadie no so eno nti nyame ya aduma ochena ena Mediama behunu ne group se ko group A group B group C ene anase group D e chena ene yebetimi ahunu na bibia enso etimi e kama temetin se 12 o'clock PM ena sa dwumadie no enso betimi abaso eno ye kakra me nsa e kan na no pay e wo dwumadie no so na ene former club ya Kumasi Asante Kotoko player papa ne tin enso ere Chastela wasi nyame anim no kreni papa ne didi Dr. Prosper Ogumnate ne selection ankasa this time around enya de se ekoyi ene kakra wori etudwa wasi papa no ne selection ankasa no emwa krobia eno ena ama ne Kotoko air struggle e the bed power Premier League no enso emu ene kakra panyimpa no ere eje na no pay na panyina ne tin ere eye pa kwesi 4bien panyina no di atudwa woso no ene ni dwumadi a odidi ma Legon Cities no enya de se pressure bia da no so se okwa akogye league anase enei obo modern se top 4 no betimi awram nemum de mpanyimfo aka kye nyina ne se o make sure se team no betimi aka Premier League no na kye so matimi anya a better position e Premier League me no eye nkoma panyimpa woda eye Legon Cities boboko no enso an wode etudwa na no pay e wo dwumadi no so na anowoka
ɛyɛ coach de ma Great Olympics na panyimpa no de ato gya so ɔhwɛ animu sɛ nyame yɛ adom na ɔde adom bitom ya ɛyɛ January ya di animu no ɔhwɛ sɛ ne club and the Great Olympics mpanyimfo ɛbɛtumi aboa na wanya fantastic striker baako na wabɛgyina anim hɔ na watumi atoto ntena no ɛnso atumi adi ama manu nkɔmɔ a panyimpa ne din ɛde ano wɔka wɔre agye na no pɛyi ɛwɔ dwumadie no so ɛso yɛde ho nsɛm no ɛtumi ato dwa na bibia atumi ayɛ kama on this note yɛde ɛyɛ afisɛm no ɛtumi asi na mmoma no pɛyi yɛmfa asida PSC no bi ɛma Alala Constructions and Training Center Alala Construction and Training Center makato so yɛ babunu na kyɛ sɛ wopɛ sɛ osua nsa no dwuma especially sɛ yɛ construction bi te sɛ plumbing Tyler anaasɛ wopɛ sɛ woto ties a ne nyinaa no ɛyɛ Alala Construction and Training Center ɛna wode w'ani ɛkyerɛ na yɛtumi aboa no wanya nteteɛ no bi na bibia ɛnso atumi ayɛ kama na no pɛ ɛno akyi yɛboa no kyɛ sɛ electricity anaasɛ electricals no watumi asua bi saa so na ne building masonry no ne nyinaa no yɛbɛkyerɛ bi na bibia atumi ayɛ kama ɛnso ɛwɔ Alala Construction and Training Center ɛno nti anɔpɛ wokɔ wo so ebia wɔ ama no ne wopɛ si esi fie no adima wo ɛnyɛ adeɛ sɛ wode sika no ɛkɔma abusua panyini na waba me ato ɛyɛ anansesɛm akyerɛ wo a ne nyinaa no bɔmmɔden no ahwɛ Alala Construction sɛkyerɛ kwan wɔbɛboa no ɛdan no yɛtumi asi ne kamakama paa na bibia ɛnso atumi akɔnkan atumi adi ama ɛne wɔ se bra no akyɛ sɛ general construction work no yɛbɔ mmɔden akyerɛ bi ɛyɛ steel bending no yɛdi ho dwuma POP ceiling ne nyinaa no yɛboa no nso wo nsa atumi aka bi na bibia atumi ayɛ kama biodigester installation ne nyinaa no yɛyɛ bi ɛnso ɛwɔ yɛakate painting wo nsa atumi aka bi nti anɔpa yi ɛyɛ Alala Construction and Training Center ɛna wode w'ani ɛkyerɛ na kyɛ sɛ wakɔgye nteteɛ no akyi efie no yɛbɔ mmɔden asi ne kama ɛnso atumi adi ama nti anɔpa yi hwehwɛ ɔmakyira kwan na yɛmmoa na ne o construction ho nsɛm no nyinaa no bibia ɛntimi ɛnyɛ kama ɛmfa ma ɛwɔ Nkoranza kurodua mu a frɛ mpanyimfo na mu ni nkɔmmɔ na nkyerɛmu bi a wopɛ anaasɛ enquiries bi a wopɛ sɛ ɔyɛ no yɛmfa no mu na anɔpa yi ɛwɔ 0540 379 381 0540 379 381 na bibia atumi ayɛ kama ɛnso ɛde ama ɛwɔ Nkoranza kurodua mu hanom sei na anɔpa yi mekamfo ɛyɛ Grace Girls Medical Supplies mpanyimfo ɔmo dwumadi ɔmo di ɛde ama na anɔpa yi no wokɔ na apɔmuden ho akade ɛbɛboa ama nipadua no atumi agyina brane no yɛtumi abɔ mmɔden ama bi na bibia ɛnso atumi ayɛ kama wɔn sɛ menka nkyɛw sɛ bra na kyerɛ sɛ blood pressure monitor no woba yɛboa no nsa atumi aka bi ɛno akyi yɛboa no nsa atumi aka pregnancy test case na bi na atumi aboa na bibia atumi ayɛ kama yɛbɛsi aboa na kɔten wɔnyɛ bia kofie na kyerɛ sɛ sɛbisɛbi abɔfra no kuro no umia a watumi abɔ mmɔden ɛde bi adresse na bibia atumi ayɛ kama ɛde ama surgical marks nurses ne doctors no mokɔ Grace Girls Medical Supplies anɔpa yi mo nsa atumi aka bi na bibia atumi ayɛ kama ɛno akyi yɛboa wo na kyerɛ sɛ first aid box no wanya bia kɔsi fie na kyerɛ sɛ atumi aboa na kyerɛ sɛ abɔfra no complain dada metimi yam na wabɔ mmɔden asɔ ano ntɛm sɛde bɛyɛ a ɛnkɔfo yɛ ne bia ɛntimi ɛma nti anɔpa yi apɔmuden ho akadeɛ mmaya na mokɔ nursing training boys na mokɔ nursing training ɛne mo a mobɛkɔ form 1 home economics foɔ ɛne mpo science students no mo nyinaa momfa mɔni ɛntwam ɛwɔ ɛyɛ Grace Girls Medical Supplies na monkɔgye ɛne medicals anaasɛ apɔmuden ho akadeɛ na momfa nkɔyɛ mo practicals ahodoɔ nyinaa na bipia ɛntimi ɛnyɛ kama Nkoranza Ejira Road yɛne Star International School no ɛne di animhwɛ frɛ mpanyimfoɔ ɛwɔ 020 070 5528 020 070 5528 wo frɛ mpanyimfoɔ na yɛtumi aboa na bipia ɛnso atumi ayɛ kama na no pɛyi ɛwɔ dwumadie no so na Gospel Senior High School makato sɛ remedials no bɛtrɛ na watene ta ɛyɛ Gospel Senior High School ɛna wode wani ɛtrɛ na no pɛyi na yɛtumi aboa na bipia ɛnso atumi ayɛ kama ɛdi ama ɛno nti ano pɛyi to anamo na wone Gospel Senior High School mpanyimfoɔ ɛni nsawo so ɛni gye sɛm sɛ ɛyɛ courses ahodoɔ pii ɛwɔ yɛakakye general act ɛdi ho dwuma business home economics visual art ɛne general science ne nyinaa no wo ba wobɛtumi aba bɛsua ho adeɛ na so akɔtwɛn so hwɛ no na watene tɛ na bibia atumi ayɛ kama makato sɛ school wei no yɛwɔ wayɛ examiners wɔ hɔ mo kyerɛ adeɛ ɛno nti wo ba no yɛ kyerɛ wo nwoma no ampa ɛte sɛ yɛkyerɛ ɛyɛ wasi ɛyɛ questions na ansa pɛpɛɛpɛ nti anɔpa kɔ remedials no kɔ register saa so no bia wopɛ sɛ wokɔ form 1 form 2 ne nyinaa no ɛyɛ Gospel Senior High School ɛna na anɔpa wode w'ani ɛkyerɛ na wakɔgye nteteɛ no yɛaboa wo na wo so watumi akyerɛ wasi exams no na watene tɛ na bibia atumi ayɛ kama anɔpa frɛ mpanyimfoɔ wɔ 055 5500276 055 5500276 and what you bet me after 0247 847 434 0247 847-434 wobɛfrɛ mpanyimfoɔ na bibia atimi ayɛ kama ɛna no pɛi atimi agyama sɛkɔ giga no ɛwɔ dwa so ɛbɔ adwuma papa na kɔgye bi na no pɛi na ɛntimi ɛmmoa nti ano pɛi ɛyɛ sɛkɔ giga hɛba mister ɛna wokɔgye bi na bɛrima wabɔ mmɔden ɛde abɔ mmɔden adi wo mɛnsɛm na bibia atimi ayɛ kama ɛno nti na mu a mode yɛne yɛ premature ejaculation wɔ se mede hyɛ mu a na baɛ wokra de wo ho abo kyekyere nnipa biaa kɔ na kɔgye sɛkɔ giga no bi ɛbɛtu aseɛ na kyerɛ sɛ woatumi abɔ 90 minutes abɔ extra time na yɛma mmɔ piafo na bibia atimi ayɛ kama wode no gonorrhea syphilis nam nsayare pia ɛyɛ sɛkɔ giga
ɛna meka mfa di ama nano pɛyi sɛ kwana kwagye bi na ɛmmoa wo na wo mɛma ayɛ sɛm no ɛntimi ɛnyina brane bɛma maka kyerɛ sɛ wo dwonso ne mu apae mienu ama ne nyɛ wo sɛ wobɛwo ntafoɔ ne mu ahwe ɛnkyɛ koraa yɛde katita ɛna ɛkɔ akɔto bɛmam ɛno nti tuaramɔ na kɔgye sɛ kɔgyiga hɛ ba mesta no bi na ɛntimi ɛmmoa nano pɛyi na bibia ɛntimi ɛnyɛ kama ɛmfa ɛma wo ɛwɔ dwumadie no ɛnso ɛso na bibia ɛntimi ɛnkɔ nkan na anɔpɛyi no wobɛfrɛ mpanyimfoɔ no nkyɛmu bi a wopɛ no woatumi agye wo 0244 799506 0244 799506 na bibia ɛnso atimi ayɛ kama atimi adiama ɛwɔ ɛyɛ seko giga heba Mr. Mpanyimfo enso akatiya na homra ye ba ye ramu amanone na de aka training nyina no yetimi edi aba ɛwɔ Sompa 90.7 FM on Tip of Sports. Alright, Sompa 90.7 FM. Yewram na nano pa Europa Champions League matches ahudu eto dwa eda emra ene empo na Europa Conference League ene Europa League matches ahudu no yemfa hunsem entu dwa na wo Champions League na yade se danra na chesa daje eni posokra ukopie na yade se Atletico Madrid etna Wanda Metropolitano eche final bobo kona na ne academy ensa emomusi arabraka no enso emienu e wo sa game no eno e latest update free sa game no enso e Bavaro Morata ebo 2 goals na Brandt and Antoine El Pip Griezmann enso timi bo 2 goals ukopie final da Adea Brandt and Hamosu and a Hanko woman enso na timi bo 2 goals no e ma club on the team enso the final Celtic eto atanane baako e ma SS Lazio eto atanane mienu enso etimi editi o ma Brandt and the team e Matias Vecino and a Pedro woman enso ene timi bo 2 goals no e ma club on the team enso the Celtic bobo no sa game no eto dwa e Scotland yenko piem elsewhere e group F Adea se e second Iduna na just 90 minutes draw and etimi akoso club on the team enso the Borussia Dortmund woman timi anto atana and association Casio Milan woman enso entimi anto atana elsewhere e St James's Park no na just a funeral announcement e the club on the team enso me pacho e club on the Paris Saint-Germain yenya Newcastle se auto atana no e mako and 9 ma Paris Saint-Germain esi arabraka baako Brandt and the team e Miguel Almiron wono etimi ebogo Jambum wono etimi enya goal Shane Langstov wono enso etimi nya goal na Brandt and the Fabien Sha enso etimi ball 4 goal no e ma bibia etimi kama club on the team e Paris Saint-Germain goal no Brandt and the Lucas Hernandez and etimi ball madi enya the only consolation e the man club on the PSG and a latest update etimi ato Jakraven Zexda any young boys game and D22 Leipzig eto atana baako e ma club on the Manchester City enso etimi to atana miensa editiomo Phil Foden Brandt and the Julian Alvarez and Jeremy Doku womo etimi ball 3 goals no e the man club on the team enso Manchester City Brandt and the Luis Opanda wono etimi the only consolation e the man Leipzig bobo no Royal Antwerp to atana mien e ma Shakhtar Donetsk eto atana miensa editiomo FC Porto etna Stadio Dragao e ma club and the FC Barcelona eko to atana ba kwedi jo moment mi ensia braka Brandt and the team enso the Ferran Torres and the team share the only goal na Brandt and the team enso Gavi etimi di red card e was sa game no latest update anopai no mensa eka e wojumadi nse na Adea se Conference League and Europa League matches ahodo e betimi atodwa na so far e Europa League no matches ne se ne tie AEK Athens e betena Greece na watwen Ajax Liverpool e betena Anfield na watwen Union St Gallen club and the Freiburg e bo West Ham United e Germany club and the team Eddie Olympiacos e be bo club and the Topolo woro on a club and the team Eddie West Ham and etimi Eddie Abani AEK club and the team enso Sparta Braga e bo Real Betis club and the Aris Limassol e bo Rangers Sassuolo club and the team Eddie Sporting CP e betimi abo Atalanta Bergamo e Portugal elsewhere yebenya club and the team Eddie Toulouse e Bolas enso France club and the Maccabi Haifa e betena Greece na watwen Panathinaikos Sassuolo club and the Villarreal e tena Spain na watwen Stade
Rene ɛno ɛyɛ games ahodoɔ ɛbɛtumi atɔ dwa ɛwɔ Europa League no mu a yɛre ho nsɛm ɛto dwa ɛwɔ dwumadeɛ no so AS Roma ɛbɔ club ne din ɛyɛ Silvata ɛno ɛyɛ game baako ɛbɛtumi atɔ dwa ɛwɔ Italy. Sparta Praga ɛbɔ club ne din ɛyɛ FC Sheriff ɛno ɛbɛtumi atɔ dwa ɛwɔ Czech Republic. Club ne din ɛde Molde ɛtena no wei no watwɛn Bayern 04 Leverkusen saa so na club ne din ɛde Gent ɛbɔ Maccabi Tel Aviv ɛno ɛyɛ games ahodoɔ a ɛno ɛnso ɛtumi atɔ dwa yɛnkɔ piem ɛwɔ ɛyɛ Conference League nom AFC Astana ɛtumi abɔ club ne din Victoria Plazan saa so na club ne din Dynamo Zagreb ɛbɛtumi abɔ club ne din Balkan club ne din Besiktas ɛbɔ Lugano Baldi ɛtumi abɔ Club Bridge Aston Villa ɛbɛbɔ club ne din ɛde ɛyɛ Monster AZ Akma ɛbɔ Legia Warsaw club ne din Fiorentina ɛbɔ Fenerbahce FC Nordjylland ɛbɛtumi abɔ Ludogorets club ne din ɛde ɛyɛ Spartak ɛyɛ Travan ɛbɔ Fenerbahce Aberdeen ɛbɔ ɛyɛ Hestinkel club ne din Polk Thessalonica ɛbɔ Eintracht Frankfurt wei nyinaa ɛyɛ matches ahodoɔ a ɛbɛtumi ɛnso ato dwa ɛwɔ ɛyɛ Europa Conference League no mu a yɛde ɛho nsɛm no ɛnso ɛto dwa ɛwɔ dwumadie no so na yɛnkɔ piem na tidbit ahodoɔ yɛmfa mmra nna anɔpa yi ma memfa nkɔ piem ɛwɔ Germany na akɔ piem wɔ Germany a ɛlso ɛwɔ Borussia Dortmund no report am sɛ ka ne nna anɔpa yi no so ɛnɛ Borussia Dortmund ɔmo captain a ne din ɛde Marco Reus Germany tin sɛ aberante no ɛbɛto dwa sɛ nyame yɛ adoma season wei kora kɔ na wie a Marco Reus ɛbɛtumi aretire report am sɛ ka ne sɛ nɔkorɛ bia ni saa nsɛm nom Marco Reus ɛgu so ɛhwɛ sɛ 1 year extension no wɔbɛtumi extend ne contract ɛde ama club ne din ɛnso de Borussia Dortmund ɛno ɛyɛ latest update ɛfiri aberante no ɛnso camp ɛba na wokɔ piem ɛlso ɛwɔ Volkswagen Arena ɛhɔ ɛna Wolfsburg bɔɔbɔkuo no wɔn si ɔma kan report am sɛ ka ɛne sɛ ne Wolfsburg ɔmo wɔ goalkeeper bi na goalkeeper ne nti ɛfiri Belgium aberante a ne din ɛnso de Koopman ɛyɛ steel deɛ ɛba nna no pɛ ne sɛ aberante no ɛyɛ likely sɛ nyame adoma 2024 na ne contract no ɛtumi aba na wie ɛno ɛna abɛto dwa sɛ aberante no ɛyɛ likely sɛ ne club ande de Bayern Munich ɛnso bɛtumi atabiri aberante no na aberante no ɛnso atumi aba na kyɛ sɛ wabɛyɛ backup ɛde ama no ano ya ɛno ɛyɛ latest update am sɛ ka ɛde free club ane din ɛnso de Bayern Munich wɔn camp ɛba nna no pɛ yi na kyɛ sɛ wobɛpiem ɛwɔ EPL no ma nsɛm pii na ɛba wonim sɛ nkyɛn kora na ɛbɛtɔ dwa sɛ 77 partners a ɔmo firi ɔmo yɛ ne din ɛde United States of America wɔn atumi aba abɛtɔ ɛyɛ 100% shares ɛwɔ club ane din ɛnso de Everton na ɛbɛtɔ dwa pɛ ɛna club ane de Leeds United Leicester City Burnley Everton mu nyinaa no wɔma start ɛyɛ protest na deɛ ɛba no sɛ ne yɛse Leicester City Leeds United ɛne Burnley mu wɔm se time and name mpanyimfoɔ no ɛde aba abɛfa club no ɛnyɛ adɛn nti na ɔma mɛfa club no during the summer na kyɛ sɛ yɛastarte season na nneɔma nhyɛ da nkɔ yi ɛmfa ma Everton ɛna wɔma aba abɛfa club no ɔm si ne ɔmo hwɛ sɛ ɛkɔba sɛ ne new owners na spend more than 300 million pounds pɛ ɔm bɛtumi asi wɔn na kyɛ sɛ na ɔm de ɔmo akɔpiem ɛwɔ court of arbitration for sports sɛ de bɛyɛ a ɛne ɔm bɛtumi ahu sɛ pɛpɛpɛ yɛ ɛyɛ adwuma ɛsiane sɛ ne EPL no yɛsi wo ni right so bɛtumi spend more than 300 million pounds ɛno ɛyɛ latest a mensa ɛka de free 3 clubs wei wɔn camp ɛba nna anɔpa yi ɛwɔ dwumadie no so na wonim sɛ nnora na ɛbɛtɔ dwa sɛ ne VAR communication ɛtumi tɔ dwa between club and din ɛde Tottenham Hotspur ɛne Liverpool mu game no ɛbɛtɔ dwa sɛ ne ɛwɔ sɛ nka ne mpanyinfoɔ tumi hwɛ na kyɛ sɛ red match ɛtumi bɛn no ne ɛkɔbisa papa ne din ɛde George Norbert Klose panyini na ne wogyedi sɛ wɔsi ɛtumi one ball replay wɔsi ampa ɛsiane sɛ ne go no a wɔn di sala yɛ no na ɛnyɛ ne kwan so a ɛno akyi aberante ande de Curtis Jones ne red card ɛde maa no na nya adeɛ sɛ ɛkɔ nkan ɛno nti ne ɛbɛyɛ a match no yɛnsan ɛmmɔ replay ɛno ɛyɛ kakra papa ande de George Norbert na BBC ɛde ɛto dwa sɛ ɔmo nyi ni sɛ EPL mpanyinfoɔ ɛnso bɛtumi ama ne no yɛtumi abɔ mmɔden abɔ replay ɛno yɛ kakra BBC ɛde ɛba abɔnten na okɔpem wɔ Arsenal a aberante a ne didi Bukayo Saka abɛto dwa sɛ aberante no pra ne no ɛna Sky Sports ɔmo dwumadi a yɛato ne din Football Daily wɔn de yɛaba abɔnten sɛ ne with aberante a ne didi Bukayo Saka no sɛdeɛ ɛnɛ club ne didi Arsenal ɔmo performance deɛ ɛna without Bukayo Saka sɛ na ɔmo performance deɛ wɔn de nkyerɛmu ɛmaa ɛwɔ dwumadi no so yɛnyɛ ne show no ɛwɔ Sompa 90.7 FM na yɛnkɔtie sɛdeɛ ɔmo si di nkyerɛmu ɛbaayɛ na according to sources no yɛsi na okɔpiem 110 start anaasɛ matches ɛna watumi astarte ne nyinaa no the percentage rate sɛ ɔmo win game no ɛyɛ 60% rate ɔnya starting kwan deɛ ɔmo wɔ 60% assurance sɛ Arsenal ɛbɛtumi apɔmɔden awin game no ɛna without Bukayo Saka no so no deɛ ɛba ni join show na wɔ Sompa na tie nkyerɛmu a ɛna Sky Sports mpanyinfoɔ ɛde maaɛ against Newcastle on the 2nd of May of 2021 but this here the influence of Bukayo Saka with and without, okay, only 11 without, but a slight concern there with the win rate, 46%, points per game 1.9, average goals 1.8, and passes in the final third 61.3 with Saka, 50.9 without. So Arsenal fans will be hoping if he does just miss one game, it's only one, and of course it will have implications for England as the squad gets announced on Thursday.
All right, it's your room not just no update Sky Sports mpanyimfo enso etimi Edman ama me fan copy me of FIFA wunim say nyame adman 2026 World Cup no and China qualifications no etimi abaso na report am say kan free FIFA and say ya dear say in 6 countries and betimi host 2 games ahodo a ebe cost 2026 World Cup no and ya dear say Uruguay ebe host 2 opening game no opening 3 games no Uruguay, Argentina, Paraguay and my way and betimi host and wachi Morocco, Spain and Portugal and so betimi host 2 matches nebi and your latest update and ensu etimi abas na diamete and so automatically no ye benya about be 6 continent say omobe host to 2026 World Cup no na bibia ensu etimi ayekmani your latest update on pay no mensa ekedi afri FIFA wo mo camp na no pay dia honsem no ensu etimi atucha now still on Bukayo Saka issues no ebeto ja apprenti and didi some Osbek the betu just say without apprenti and team Bukayo Saka no Mikel Arteta nyame anim obe struggle ye mo change or the mai because obviously he's a young player and he's such a pivotal part to their successes in recent years, but at the same time he is very young and he has had periods where he has had a few niggles and a few injuries that he has played through. And I think when you're that young, you obviously do want to play every single game, but at the same time it can affect you down the line. I think Pedri was another player at Barcelona, played over 75 games. They were praising that, but now he's out injured for a few months. And when you're that young, you're playing week in, week out. They're going to be playing in the Champions League as well. I think it's going to be quite difficult to manage that. But at the same time, there's no one that is putting up the output that he is in the squad. 5 goals, 5 assists already in Europe. I think the first player to do that in Europe. So it's hard for Arteta, but he's going to have to start switching it up. And on air come out Brantian Jean Eddie Sam Osbeck or Etucha our Sky Sports on Mujuma di Omatoni Jean football daily was without Bukayo Saka no Papa the Jean Eddie Mikel Arteta Metron one and sweep to me Astrago. Now my fan to just oko peme or Chelsea ebeto just say Rhys James Chelsea game against Aston Villa Chelsea could enjoy kan back one woman team sia braka no Rhys James et not a channel num work kan sembia the farm day official one not just entrance mu na no ebeto just a team charge Branton officially English FNA dia babontin say Rhys James 1 match ban ebetimi akọ ediama no eno achi £90,000 wo betimi atua ediama English FA no and your latest update free apprenti and Dindi Rhys James where Chelsea captain no ne camp epa na Sky Sports edi survey bia babonten Andre Onana versus David De Gea na enkotie enenchemu omode babonten edi fa 2 goalkeepers no enso ehu Keeping stats as the seasons go on for all football clubs. Let's have a look at the actual goalkeeping stats now. Clean sheets 0.3 Onana, 0.43 for De Gea. Goals conceded, De Gea wins that one again with 1.8 Onana and 1.05 for De Gea. Errors leading to goal. There's not much in it between the bottom two. Gents, Onana here as the seasons go on for all football clubs. Let's have a look at the actual goalkeeping stats now. Clean sheets 0.3 Onana, 0.43 for De Gea. Goals conceded, De Gea wins that one again with 1.8 Onana and 1.05 for De Gea. Errors leading to goal. There's not much in it between the bottom two. Gents, Onana had a fantastic as the seasons go on for all. And on air come across Sky Sports on Mujuma di Omatoni football. Now according to Sky Sports, Womunche Mo Mujipai and Andre Onana, the possibility say Okipu clean sheet no a 0.3%. David De Gea, the possibility say Otimiaki clean sheet no a 0.43%. Ukopima goal considered no, the possibility say Branti and Andre Onana or conceded goals no a 1.8%. Papa and David De Gea a 1.5%. And to him say David De Gea tiano a form year papa na modi mono a was Renenswari Ten Hag etimi ejano kwan possibility say Andre Onana a mistake no a 0.1. The possibility say David De Gea a mistake no a 0.7 and on two teams am pen so David De Gea tiano e form year papa and so e honum and what he error say a mistakes pa no and also Branti and Jean a Andre Onana a 0.2. Papa and David De Gea a 0.3 and no kakra e ban two teams am pa club and did Manchester United o ma tomo color TV akwakoto black and white and no kakra eto janano pay. Now him said the last time a club and the team and so the Newcastle United will be able to go away Europa Champions League night no a way back Alan Shearer and a team aside and be no a branch and did Miguel Almiron one of etimia break his record no and so etimia Boko one of any team share first goal it was a game against Paris Saint-Germain it was in James's Park and your latest update and no epa nano pay now mami san fa nko pm o FIFA now me do ko pm o FIFA report am say kan and he said a dear say World Cup no started 2026 when him say we no a 100th anniversary and I just say FIFA 8 day Ediama World Cup near start
start if World Cup no 2026 not just a team 100 years na no and abeto just first games no makacho say Argentina Uruguay omo some way we e betimi hosti na diametin say ene yetimi the right ne bi ama Spain Portugal any Morocco and into mu nyina enso anya kwanya so betimi host World Cup matches ne bi na bibia atimi aye kama na ne nsema beto dwa for club and the Liverpool ne Tottenham game no home and now some ne omo hwe senka replay betimi abaso join show na was Sompa 90.7 nano pay utimi say VR ni twa line kama enya de sana Luis Diaz wetimi aye offside nanso center referee edina omo go no enso e wo hono ne ya just say EPL board na egu so e contemplate say ebetimi abaso omo replay and as a game no wo mo no enyina ba bi etina na any latest update ano pay no mensa e kan ye gina so na yere nsem ni nyina asi e wo hanom say na no pay no yemfa se da PSC ne bi Emma time herbal mixture Time herbal mixture. Makacho say malaria and a with general body pains, wardrobe a bacope, a time herbal mixture and a ocopebianum, not just general body pains, and impu malaria fever, treatino, Ninano etimia to us here, and so etimi eti amount. One name of blood pressure, no was running in an open motin. Now when sa etimika a time herbal mixture nipia, and no ensuite me eboa, Emma pipia etimi a commentiano pay, caught nakwaji time herbal mixture nipi, nabipia entimi enya kama, etimi boa Emma immune system, no kwamone when he put general, etimi a boost to etina and also pampi. Etimi enso edi emao eno ntia no pay general well-being ni no won saka time e ba Mr. ne bia eboa na bibia enso etimi aye kamantia no pay tutu anamo pharmacy shop bia ne lines se ba shop bia no e time e ba Mr. na wo kwakoje na bibia etimi aye kama saso na wo penche mu bia wo be friend panyimfo na 0244 471669 0244 417669 wo friend panyimfo na nchemu bia open na no pay no yetimi edi ama e wo time e ba Mr. panyimfo enso akache Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions aropa obetu anamo na wako na bibia timi aye kama enso edi amantia no pay ko not just a Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions woni omo encoding sawoso na yamo na bibia entimi enye kama emfama enano pay e wo honom ene wo ko na just general printing no yetimi aye bi edi amount na bibia timi aye kama no large format printing photocopy scanning Autocast audio lamination posters banners billboards and sign boards ni nyina no ye bi ewo yakati Nkoranza would wani HMO Old Market Storeroom number 20 eho eni butu aye bo adwuma saso na betimi afreye ewo 0245 463216 0245 463216 and what you betimi afre 055 930 1119 055 930 1119 obefre na chese yetimi anyway tin sawo na bipia etimi aye kama ejama nano pay ewo eye Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na bibia etimi aye kama etimi ejama kanisa eba Mr. ebo adwuma papa kwana kwajibi be ma de makatro emfa kaka ense dwanam ensanse eba no se ha dwen pa bomoden na ye ho adru na bibia enye kama kanisa heba Mr. na make come for the amount wo de na esisi ya de esisi yinye ebe den wetimi awura na afro miwura eba no se ha dwen ko na kwaji kanisa heba Mr. na bibia enye kama menstrual problem no ye tu as ye candidiasis gonorrhea syphilis sexual weakness prostate enlargement ni nyina no ye tu as ye kanisa heba Mr. na etutu as ye no blood no entimi ensekulati ye ni nyina no kanisa heba Mr. na wutimi akwajibi na bibia enso etimi aye kama ejama na no pay ewo eyo makati Nkoranza wuri wani bechem pharmaceutical shop bia anase license eba shop bia no kwa wonsa etimi akabi na no pay na aboa na pomde no enso etimi ejina bra nemo mu penche mu bi frempanyifo na 0247 887436 0247 887436 and what you betimi after 020 2990943 020 2990943 na bibia etimi aye kama ejama enano pay ewo eye kanisa herbal center empanyimfo akati Joycam roofing system etayechi nano pay ene atras yere nsem enso epa ene ntia no pay fiero wesi dan na wie akasa obeboso eye Joycam roofing system ena odo wani etwe na yetimi aboa na bibia enso etimi aye kama ejama nano pay sanso omo wo mo boa na nchense ne papa enye de gudan no so na apa ne bidabi we eye quality enye quantity eno ntia no pay to anamo woni omo enni sawoso ye wo IBR sanso na ye wo IBT ye wo SSR self lock no Nina onsa etimi akabi na bibia atimi aye kama enso ediawanti anopa etu anamona no Joycam roofing system empanyimfo eni nkomo na yemo anayetan no yemo so kama entimi emfa emaw na bibia entimi enye kama enso ewo mo akati eno so ye boa unim se ne nchense no ye twawie ne ye de ba eye free transport enya ade se ye je okapre anase mpoa eno ane se ka na tu ne ade aba begu ho ade amaw bunu ne beka se umpeye na opemme mmene wo pe tu anamon woni Joycam roofing system empanyimfo eni nsawo so na be unsampa twedi ampa kwa me basa yi adom ne bibi ewo so and don't you know pay walk out now, no, my teens. I was so Nkoranza
Bomodin, not as a push on my two free, Nabibia and Yakamasas, Sunyafono, Modimani Bechamo Polytechnic, no, direct opposite a VRE, and I'll be who joy camera roofing system pending for Nano my jeans house or Techimai, would when HMO Hansa, Kumasi Road, and I'll be Hunomo, Nabibia, and so Etimi Ayakamanemo, who push on my true for now 0540 125 818 na bibia etimi ayekama 0540 125 818 na bibia ayekama ediama nano pa yenyina so na yemfa nsem nyina ensi na dia kan legend emfanto so na mo mano pai dokon kwantafo e wo fianom se ya omoba na chese Sompa inter community gala jumadie no wo mo any place third position na chese di omo fatano yetimi edi amomo na bibia etimi ayekama nti the next 10 minutes in legend room na chese nkomotwetwe na etimi akoso na chese achedie no enso etimi abana bibia etimi ayekama. Yabeda the maestro Asibebre anopay se ode a tip of sports no abrayen 7:33 na abo we fie na baby a yedri no abusuafo sadia maestro ekaye no na no kwasi ade twamu ne yede Sompa intercommunity tournament no ba wiye na ye shebo a idisuo nti no wo se yedi ye bo hye so nura kofodua ne to so nan wo ma beje wo ma chede Don Kronkwanta ene toso miensa anope ya ye kasei wo so ofie ha oba abeje wo mo achede na dia edin kan no yema ewure ya kwa aba na afi yen hyase enfra opani yema wache mo akwa aba na pomute sen yeja radio adom bibia ye boko ye de nyame ase papa pa se anope apomuden ewo ho enom na wadaroma udin the same na Don Kronkwanta community no na team no mu ururo de wanya ebeda Sompa crew na se na fe ma to amasem so e frame Ano Victor right dodo na ni Mr. Maluda right me sisi de oba team no mu management member ya bobo na so eguso a yeguso bone kakra sa nti oba Nkwanta dia Maluda na se dodo na ni Mr. Brother right yeda Asibebre se obegina o community anamo dia na edin kan no o hwe akansie no nyina obeka se eko sen okay ena medin kan se yebeda Sompa for ase ewo anisuade hu papa ne hihye papa omaya Nkoranza man do enioma nu bi wa nheda nkoko yede na nso adibia no ahyase na yede nti unya ne sede bia na open no right but bibia koye meka se eyara o share mo expectation amode ba tournament no mu niema na esi moni so a nti amoba tournament no ene ba bia ye wie ye mo beduru ye no a eno so de na beka wo ho well de na ye hwehwe na ye nsa nka de na nso ye jitum say because so oba park ne so na obehwe akansi na course na obi o Nkoranza bia na say obi obehwe tournament dia be dia dance say eba football ne dia Don Kronkwanta de o ginachi na o hwa o timu say e ka football dia ye na ye bo football ankasa right na nso ball de bibia o ti ye te ball na se eduba bi na nyoma bi num koyi na nso ye te ase nti ya anya gidigidi right nti wo hwa okay enye we ne bedi kan ebe ye tournament no ye be ye pese ye no afinhia de bra no bia na ye betimi aye bi de na esi moni so nti amoba tournament no mu na sese mo anuru botaye no ho no mo betimi agina no so de aprepare mo ho wo tournament foforo wo ye ni mu aye besen ahyehye mu okay se de medin kan no se Nkwanta de e ba Nkoranza na ope ba bia football ko nanim na kama Nkwanta nti o hwe proposal na e de bae na hwe ni so na e pitch na yepe se e be sisi pitch na fe ya fence na boys na timi anya ba bi kama na fe ya timi aye training na fe ya timi akoya nim nti ye bota ye no ya ndu hu de na so ye de bia eguso a ye ahoboa se any tournament bia e ba be participate do nyoma bi mo anko ye de na edu ba bi na bufuo ne nyoma bi aba na so ye ti ase se football de wo ti ye boy ho modern se enra
in a training. But me sure say baby be ebe partake ya. Obokokra hu abrante bia wa say obobo ana say o training. But oba nkwanta yɛda so hɔ a yɛyɛ training da biara yɛ adwuma yɛ nti football no bibia wɔ mu ti deɛ ba in fact I can me do ho dance Tuesday no na yɛwɔ nkwanta and yɛhu sɛ ampa na ɔmo yɛ training park na ɛwɔ car kwan na chi hɔ no minim park ne bi Tamakuru park aha na ɔmo yɛ training ɛwɔ hɔ ɛnom nti deɛ awo kan me do dance ɛwɔ ho. All right, sir, you tournament no kwasiada juada bepem na some nsanya nka mache de. Oh, there be nsanka. Anything na no pay wo hai. Anything na no pay wo hai. All right. Ye da se bebre nti said ya ye nso ye share bo no. Ye kan said the obedin kan obeto so mienu miensa kopem enan no. Obi abenya bibi kakra. Yeah. E de atene bre eso. Enti anopay waba afidie so yi sɛdeɛ wawa kana no nti ɛna wɔ ha wona wugina dɔnkron kwanta anan mu na wagye mabaso bɔdeɛ na yɛn hyehyɛ no mu no yɛ kan sɛdeɛ ɔbɛtɔ so ɛnan no ebenya 400 cedis deɛ ɔbɛtɔ so mmiɛnsa no ebenya 1000 cedis na deɛ ɔbɛtɔ so ɛyɛ mmienu no benya 2000 na deɛ ɔbɛtɔ so mmiɛnsa no enya 3000 nti no saa na sesei ni ayedema playing body no nti mo esanse mo toso miensa nti no head of sports maestro ebegina adwuma no panifo anan mu na ode amao na yede ye wa afidie so de aya dance ama mansan nyina ahunu bi se wo na begina mu a wo gye ama community no nti no the maestro mo be sa adwuma no ede ama ye kama no wi a yatena se ato aso afiri ho enum nti no abusuafo Sompa Inter-Community Development Tournament ayeye no donkron kwanta ene to so miensa anope wo mabade Akye Abia adwumadie so a wo mbegye wo mo abaso bode eno na maestro ene eye broda maestro de ahye nsem kama eno ewo ho eno nti no yeda mo ase bebre se mo begye ye ye hye mo bo se tournament foforo beba enti no mo nkoso na mo nya ahosiesie no na emrepa ewo nkunim achi dakro monso mo nkunim die ebeba sadia na mo hwehwe no but before o be sore no a wonsa ka abasoboi ede na aka kire adwuma mpanimfo ede na aka kire atiefo ede na aka kire wukromfo se wonsa aka okay enti dedi kan no ye de aseda pa be ma otwedi ampon e won pempen so de abedri na fe yede asede di ho ama sompa from adwuma mpanimfo a be si omo twato nyina so se yeda wase e wa akwanya sonko a ene ani suade hu papa mode aboa Nkoranza man nyame nhira mo na afi omo ani suade hu papa sei no ento aso na emmoa obibia na afi nso mesre se abreni abribia no se dwumadie sei ekoso a enhyehye ahodo a ene mra ahodo a yede beto ho no ye be hwe na yabo modin se yede ni nyina be ye adwuma se de ya be ya pepe yo ne me ntime ho ase ne nyoma bi enkoba na afi dwumadi ahodo bia betimi akoso ye ti nyame nhira mo na afi me de ade madan kwantaman nyina ase se abreni abribia mo be support yen abribia nti nyame nhira obi bia na afi ade sreba akonso ne se mo meboa yen obi a pe football bia meboa yen 11 Tigers and I say don't kron kwanta de ani so ade hu kese pa ne se ye be ye football na ya ye ni yi nti uba ho a emrantie no obi a ni gi ho a ye di dwuma enya asem ke 20 ye stress e free say break obi a wo mo support out the babe boa no ye produce players ti sen kamre wo mu na ye kire say ya produce player we wa ha we say ya but nioma bebre nko yie ye picture yesu training say enye papa nti ye stress emoa bi o ba bia na obi wo na ni je football ho a opeso obo a kwanya wo mi say obeba na obetimi abeba asempa etia nyame nhira wo say oba no pay nso nyame nhira ma all right maestro ya de asi legend come make train say no o make statement bi say omo players pa omo be here more yes I ba kwa be the job and say they shouldn't give up right because omo about him sampa
a well rehearsed team and an airborne. Nina so betting me keep your shape no normal course why you training day in day out. Right. Sabi your local area had me na kwa say obobo na expectation no a year do limit me na sabi forget it. But da bia me kanya min hira no unim da eba o. Enti dia me meka cho mo say omo nkoso wan keep their feet. Now omo nyiro mo nye training no. Right. Now one day their star will shine. Me da se bebre one day their star will shine. And no ye the maestro nti team otoso miensa wabeje na basketball de nyame ya adoma ochena adehyeman ene toso mienu ono nso ebetena ase ofie ha na wabeje na bode na basketball de ewo ho enom ye da ye ho abasesi a na afi ye de dwumadie no de aka aba abehyehyɛ so ewo ha ede ama enti no yenhye eno enso pi na yenko yenim ene anope ye basesi a me adumei mesere wa be yi niam esu anso ase me na ahya ase fifiri gu ahwe bi mpo be bobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niam eni bebre se hwe ebi mpo se gu ka ni mo an atekwa ne hene na borosan ase wo no e na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniam ni na da you fi niam ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniam ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores eniam no bu afunti e na ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niam efe dodo se wo fa niam papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop ana deep freezer ice chest ya ye can call me size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo peno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals and energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey irish cream vodka and the akeka ho washing powder and semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e free brochin so abuso ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray toast cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G. Na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na am say there be. Tienye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius saying 5. And the 5G now say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa also add the aperitivo. Nina you make fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosanum why honey tuno. Dome have you do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. So per 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Nananom emwaduma nyina frosie die na so wonim enkanka tese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye tumidi abibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi anu wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ni moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ya wo Zinco Road ye ben Divan Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi o Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia to no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 FM. Said ye beni nyina ye benyanti ase. E wo soma wodo aye wo muniti. Sompa 90.7. Ya hwehwe dwumadi a yato ne din se. Ugidie ne sen. Ye ne asofo, imamfo,
nananom ye besi nkonya na topics bia akwa enu chinyi wa hyewa yaji nwa chinyi no obia de gidie aba abeboa ebi ni say aware dodo esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho search media Ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9, Sompa Kumase 93.1, Sompa Nkoranza 90.7, and Sompa TV. Kwesia de bia, enyumre no nson, kopema enyumre no nkron. Kwesia de bia. Ene kumino, Alala Construction, esi adan, etono fofofo. Alala Construction and Training Center pese, obia nyansa no dwumanti. Ose, pick your form. Ewo Nkoranza, Acha FM, Fabia FM, Dero FM, and Sompa FM. Edra na JFM, Tachimai, Asta FM, Anase main office, Awon Nkoranza, Nation Junction Hwa, Anase no Fabia FM, opposite, Alala Construction and Training Center, Eden Huabo MVTI, Enunti Instructory, technical students are, Muya Building and Construction, Plumbing, Anase Tiling, no, Ubetia Bayam attachment, Ewo Alala Construction and Training Center, Yaton plumbing materials, TCWC, taps, basin, pipes, inches bia, Adea Akye Abia, Fre Alala Construction, Awo 0540-379381 Ana 0249-591700. Aine yeto nkapa onabo. Matunga na mo be o assembly. But the African kind of brofo you torrent no ne sadia so torrent no. Ono no enye government be NGOs bi na be ye. Na di hu komo afa akiri a me ne tanyipa a odi hu djuma no kwa wa akra kasai. Na unfortunately na say omanya o how kakra. Nipa na omo ye no kura no market ya no amma nti omo ye 65 to 60% a omo asopo. And in the last 2 months, I'm going to say, a court. And in that project, na say any assembly, Katabiana so assembly, say, not assembly, and I said, MPP are buying a NGOs been an air. And in the NGOs, Nipa is a thank you to a Mocano. I get you an engineer,
anything on my stop on it 2 months and one panel the number I'm in the kasa and na no fair coupon de no so no and the okache me an say sikana madia or muntini emeto djumadi ni so sikana so said ya watch them sikana I don't think say baba back on benya sikano and inti babia project na duru ne de enyin na me na baba mu dia e be de say editing atwa so and inti any atime really nyina ya adwe ba ko say enka eye MPP aban emresona sa project ne bai anything ka omun fa kwampa so na ka omun tin yin siri ho eta za ko ini torres pra ho ini torres bush no muko ja o manai anything aka wa te bebre MC ne PM no mun penefon se no muka nyina aka ho te ama omo aje tumi se omo eje ho but more than ya afiethem yente ho fe de bia so ye committee bia ye putuka afero na so ye kan omo se omo jo nti se mo ba hwe ya na ne tie no se tie ade be ye wona de aye ko property nti me kura me ka kire ekopon de so no ne na na se ye hwe na ye kakra na se omo ye nya ho bibia ye betiti forest na gum na de ama ha ye no source because inu bi o bitinya ya kan ho asema semra kan o se bibia na so se ya samre project na omo ye oni se sa family na ya na ka e ma me apetri ho na ka anka ta egu wo se ye baba bia baba ba to so na so ye ma me sro no ye hu kra ta bia eni ti ma me so me asese ta ma obi twa so o be ka se so no na e wo ko na me nya family member ato ka kire se eye NGOs bi na ebe bo aye enya aban nti ebe na ye frese aban no pa no ngi na nka se de aye no aye skatem na aban no ko right and the honorable member o person kire se former MCE eka kire mo se enya aban na eye na eye NGO bi na oye sa project na amamo ne ba so ene na minim ebio mimisa we wabisa ma yehu eye den a NGO no ahobwa be na omo ye na NGO no agina so ye den na omo eba akropon se ye ba be ye sa de hwan so na ye besi ye na omba ye no questions be na mu bisa ya ansa na mo dana sase na hye wo mo nsa ama omo aye good na NGO no ba ya no on besi municipality executive so e ma me dental na e ma me aka ikiwa na na wo so besi ne so ana ya ma me so e besi edit ne na na no ma mo so ana na me kana dental no na me nye assembly member dental ne wa assembly member no appointed ya appointed the propon den ja ma ko ma se kon electoral area ana me so no dental no na me ye a propon me member na no me member wa propon na me me political bia wa propon and the edit no and it decide the appointment by the minute ye na say madam kasere ye say and use but omo selected communities bi na omo ye ta project na mo na o share propon so propon e deserve to take nya bi to the aka selected communities no ho and the propon kan ho na de na e de no say rubi anya ba ko e say Nkoranza this is ya south ya yes but the propon ko nya mi lo and then ya nya je pa say abata and the madam ye ke say Akye 1 year no mo every project ni ani ti ani ya no ani no mo cha se ko so kama pa yin nka ya no kranka ili e ko duru bia ye ta no after ma so na na ye de so ye be ye change of MC no di ye ma madam anti nyama office bi no na ya asem ne ho ani ti na me ka tro fe se ye pushi MC ya wa ban ko so no se ono so be bia anji o so no bia no wona madam committee e tan se ye nyina po se anji o brana ye pet begin oba e no wa meti assembly member so and one meeting committee chairman so be MC so then time no so na MPP MC and lucky so yeah nyana peti so MPP MC na wo be ya anything come communicate na you who crack na be ye one you paper so because say as make say am ya assembly member wa woni me say me enko wuro wurem ko ki crack then me kita position me assembly member do me ko na project no dey but the bit na je pan MC and as a presiding member ansa na me so omo aman copy ni bi ani te me no omugu so aye kata me no omugu so ase ya aye kata last 2 months me tanyi na wo ye ko fo ye no madam ko pa me no me du kwa wo ko fo a me na me hwe so me de ye market me de ye so me de ye clinic bi nti ne container fra na me di so gu ma ye nti me no ta ko me ti anti de wo no nti se no de emia
sɛ mama bi na sɛ mpanimfoɔ a mama na de ade na kɔduru no deɛ ɛnyɛ nkurɔfoɔ the whole community a bɛyɛ 7 communities including Nkoranza town obiara deɛ obiara ntimi yɛ I don't think sɛ ɔmo ne ɔmo kasa honorable we say we assemblyman wuntumi misa but emra no ma kwan ubetuma bisa MCE because said ya wo kan no omo baaye no ombesi MCE na wo ho saa brɛ so ɛna MCE wo saa brɛ no ne di wo anim de wo ba kuropɔn ɛna ubedi akonwa ofa akonwa no ho ajapade ne akonwa no ho ka you inherit assets and liabilities enti sɛ MCE ba ko no atwamu kɔ a mono ya wabai no owa asudie owa asede se otumi kyerɛ wo assembly member o community fo ebisa wo se saa project no ho asɛm te sɛ no MC yote akonwa so wo asede se o ma information ɛna wo so wo ho kwan se utumi bisa saa information ma yɛ de ma wo endi men ka na fidie so se uni saa tumi no wo saa tumi no no nye tumi se minti ni sana on se me no kasa na se ye bisa na ho ye bisa na o se ye nche na odi hu ma ye nche na odi hu ma ba de na me ka tumi ne se minti nko boss no pa ho o akra and you boss no minti nko no ho but MC wo ha ne de ye me masa de ene ngi na to aba ma me masa ne se de ye hu bi ar me e ho kon na me ko de me de me ta pa ro pa ye de me bi agro me na di hu ko mo be se premier na premier sa am ya ko meeting general meeting kwa fa ma amanfo bi o mu krom to say very to say about baby do be no omu bi sama yin na ti ko ho da dia o kan say yen chen na o film yen chen na o film all right if you na me ka say o say o ka tell us how you no te say no anye aban de en ti ka say de no ti afi na o ru ru ba e ya ba afiaba afiaba all right afiaba nti ayen say me bre okay again honorable we say enipa no a NGO na oyɛ no unim no aya wo ta na no kura kasa and where the of the scene no kokoa mu no o personal komo a wono ne die no wo hwa de na is it true say NGO na sorry say wo ba beye anase na omo ne aban wo nkita hodie bi nti e na omo timi ba beye ye okay NGO no boss na kasa de enye wo na me na kasa but contract ani pa de contract na man no okay wo hwe o ye ko konde na me na kasa na me na kasa na ono so no ona na kasa eduru ba bia na aye aban aye NGO nti eduru ba bia omu nka omu tini ahe no kore no na ye so yin na ya ban no enye yin na support but no me do ho na sia no me do ho e poso se e fa sa aban ni project no ho a nya e tuba o kana kasia na ye nkem be dra ta mo nsen trofui na mbuti na ka ona de ka tre place se tikano as I say NGOs ba se adebi NGOs be ya bia no na eye and the government now was no onimu energy we no means in kata abani ni okay okay honorable ebio mayenti ase wo ha eye NGO anase eye contractor ekoye under PPP private public private partnership good PPP good PPP dia na chese aban hu wo mu bi owo mbi se na America no na America no sa aban no bi aban ni ma nko obe no o me pe aban ni ti aban na mu wo kran so aban de ni mu bi ya aban de o ni mu bi na America se kan se de radio so a right kan se de radio so no bi ti me de wagin for ti be bi so ye ti na wo ye ti but aban ni mu bi o be ntim ka sa aban ni mu bi yeda say enti toilet de ya wie no wo san ewo eye market bi ya no so ye uncompleted ewo o lateral area market no ba bi esi no ye feye wo krom finfin ka kwan ho kama aden de na asi aka hwa bedu sabre okay good market no so ade no market no de na de unse ania onse se no ma de pay ni e koso a na me asa samre man e season man yeah because they are next week they are maybe I may say me trade for fronti e dey achieve na ma me dey aye no ma be ba market na dey na dey they are minimum pa honi on dey minimum pa on dey enye aban na ye former MP you were just no be yadom na be for me say e propon man nyina say o be say o be market me na e market na enye na market no so no
then time na menya assembly man na nanom aka se mpanifo aban mpanifo nyina obi aba so obi aba so obi dey we na wo ye ndi o say Ghana for no ye wa yi se wo aban ma utumi ye no ma hwehwe but change of bibi aba na no ma nyina so akọ but be able to me be say what you be 8 months you run ba ho you were chat former MP oba ho e be hunu agopon MPP chairman ama chairman so friend me na me coordinator MPP coordinator or area also ama chairman friend ka tell me MP aba ho say ni pa na de contract ni ma no ni pa na juma no enko shishin enenti aje se me send ya ma contract for 20 years and be say 3 or 4 months oba be ya kana yi eni ono be 8 months ndi me dika chairman because on chairman na o malenke you were MP no on chairman na o malenke for marketing right in that chairman who send be 2 to 3 weeks no say o say men can say that this is ya no mo ye dintre mo kire o ma fe no mo nya 18 years nti o mo nya bro mo ye ye via ata dintre no one MP former MP that akata no ba be wi nti one de nya asembra sem ye nipa ba ko na ODP ni mo te oye donde ye yuga chance ko na ye okay ye no egi so idi nko ba ko me chairman na kasa all right me chairman ko be start ni na me chairman na ye mo ye ta no mani na ye ko na na be three aka so de onde trying to na one de me sure but you ga no be ye chance so de chairman say me bo you ga no obiti ayame one de ye aban de ye right no anka ta na o ka se enya aban de a na kire se MP former MP no no na de na hoden mpacho sika wode ya ne yede sika ye common fan sika na ye ono ni bottom sika me pacho sika wode ya ne de ono ma ye si adresse ni bottom sika ofi ade no so ofi ate oko oba fi no bet na fi no fi office ba fi no baba o ma badana hoda be great okay so na de ka tire de ni bottom sika all right o wa ba me na o yeah ofi so na o okay na me pesa mete eno ase kire se se na ye MPs common fund na ode ya oni hoi kura no ye wo MP ayesanya common fund enti no na ye betumi aka ho asem se project ne ye MPs common fund e de ye dia se MP wo ho ye se ye de sa sika no bi ko wie sa project no ma omanfo etimi eyisuo enti na me bisa sa question no Matias na ano de ono de so dem di ka o ka se enye common fund all right e ka so mo oba fi no claro pa be so ka ka ene ni na so be de se o be fi o fru office ya common fund engineer ma di ene do le ono an ka na bu se na market no yo problem kakra ene de we o ze market no se dem di ka se ye ono an ka na bu se ka na o de ye no ye wo be bi resources bi an ka di tini akọ na nka ye di abewi store ta me ka sa e bi na ono kra no no maybe in koyi sisi ya some kind of make no bit me aye so e bit me asesa na so obi bit na e bit na na ma obi abeboye but me wan get di kasa e na o say me one ona bo na kasa be kasa right ono so ye proponi obi tinya beboa go to misika be ya na so obi so beboa say do ma ho kwan and nti ya no so say ona bo on the enje kura less than 3 weeks so say ona bo but o say ona bo no ona bo ante ke kono right and so I be the dinchire no mi Monday ko e be wi dinchire ni na Monday ko e be wi ti mi amesre ona bo na me ga no ba ma no na ka se ahode ni mi ho a me kasa ahode ni ho de but so bi tini aboa ama yi na ekma e ga so na de enya aban de right ni na te wa ahode de tini akoko so ya ya yi all right honorable answer na no be wie no o se dia former MP ka kire mo no se ye ono ane botom sika na ode ye na mpesem bisa we se wadaruma o watimi a check free assembly ehun se assembly nkrata mu no sa project no nokremu ampa no eye honorable botom sika na oye na enye ebia common fund anase ebia enka eye project yes ye de common fund na eye bajo ai na tete hu enye hankwa oye da bi ye ne bra hoko ye ne bra hoko enenti ye tete hu ye mai bisa anti e wo right common fund project ya anti ya we oba ya wana de no ma sa de o ya we o e common enenti bisa na anti se
any nkasa BM. Okay. Common fund project. Common fund academa for farmer and the current entry in Como Abbey, but okay, in nkasa BM. All right. Maybe said the Anna honorable channel. Yo. Honorable Apia Job, ma yena wase. Na ye nyina nkomo a ye die botae ne ye ba kon se de be ya project yi no ye betuma wi ama o manfo aye wo mo mfaso. Eno ti na ye di nkomo enti anope ye da se no so de a wo de ato ama yen. Right. Nyame nchira o. Abusanfo ene a oti ye akrupon assembly member Yewura Apia Job. Na ne de a o kan ene se market na de personal project MP former MP Yewura Charles Konadu yi adom. Ode share wo mo boss obeye o se na ye mienu ba ko bra hoho e na ba ko wo akropon enti eno de kura wo fira kunwa so yi waba ho pen na waba be hye bokura be 8 months ago say omo ebewi ombeba be ye ho adwuma na toilet na de o se enkrata bi ni assembly ho enom a womo ekire se womo ye sa project no ono de ka se NGO ena ekire yedi nkomo na eba besi se PPP ne kire se public private partnership PPP aban ene ankrankra bi a yaken ho abomu a ye dwumadie bi enti no secretary bi ani assembly ho ye se ye bisam ne enti akrata no because entumi ma se aban ye PPP project